oye ebe wo be ma na e friend no na meche na ebe wo na meche no echi na me frefra pan say o be pese be abe yo ba no because na akoma mu nsem dwumade no ne yabo ademu sa no enu nti ba bia wo bia no na me ka cho say join esan say aye pinson e wa ha say enu nti bomade ya sa oba join ye na wiei ene eye yawada enu nti akoma mu nsem dwumade no de ka no sa wo hwe na che say won so wo hwe na bibia tumi aye kama Facebook enra na yenya challenges kakra badene nana yawo wase mi hu wase Facebook no edem ti yenduanu mu amohwe Facebook no ene edem enti mo betumi ahwe na mo like page no na mo share ede amaye na mo ja mo comment no so e wo ho kama enti mo like mo share na mo comment amaye YouTube eye Akoma 879 eno so like no we best subscribe na wemia adoma no so breso you get notify no share na afofron so etumi enya bi ahwe sanso na TikTok menuanom gali shot it na afi won mo makanyina enso ejina so paade mu oden eya na mo share baby eni kan mutwa na afi mo share de ema enkrofo wo TikTok na che say social media no so etumi abo yenya challenges kakra we social media no ye wo challenge pa na so yenum se de tie bia no mo bebo ye na bibia timi atoto yie nkakran ya beldia na enipa de nsadwiri agu ya beldia na enipa da sane de nsadwiri agu aje se ye bre atimi se ye loyal listeners ni viewers no mo bebo ye na makoso ahye de amaye yenum se de tie bia no Yehowa ya yede ho ato ne so nti bibia ebe ye fine de amaye Free FM 97.5 e watachiman o mabie mu hu watachima ho a make say tachima fo nyina so etie bi e wo ho Niki Pizza Fan Club UK wonu muta ye chisepo sanso na Akoma Golden Ladies ye ma Joyce omonso eta ye chisepo Akoma Golden Ladies no Ghana Association womo ewo Mantoba Vietnam Italy womonso ene yen enedi dwumadie kama ma bia wo bia wonso ebi etumwen na nakua koko ewo ha say Evangelist Samuel Mensa wonso abode mu Ishmael Haywood bomichidom ni adonten sanso na nana yaw ede ko Facebook na fe YouTube Onua TV uhwebi ewo ho edemu kan enunti yenko na yene ye first case no eso na yene me sister ene enkomo obafefe me mawa ha ye wadumija wedu amontio mesrawo bon mini mo pa ma me se ya so ti ase ya papa ya kasanya ya na eboa ya na so ye be ye ne dan ya ye nipa ide wote ho a wo se wo expect bibia se bibia to me si enti ka wutirim na problem na wo de ba ye no kasa ye na omanfo ntide ye enti wodin pa chafam Janet Apia. Okay, Janet Apia for him about it. But she said, I met Abidjan Quanta. Voice never so for mammy. Abidjan Quanta, and I was here. Now, what who said, and Sacraye Abbas, Satanimo, said ye see at Sanano Emo. Normally, Obi Ba, na Yachia Quenya Yamano, na yet so. Then so, ye mamma bano or no ankasa bonaconia. And what they buy or bona konya and our dear bassa because we bona konya dear ba baby I will be an say or better must what the rich mu and a day aba na yenkotie na kosem or ba fa what the rich mu na bema minka but it mammy okay Jane yankwe mama but we voice no Akoma FM 87.9 Kumasi na bonna munua Ariana abekame ama voice no wo form me pacho akua voice no say wan kasa ya mama yente because e was a be ma ya wo de ne ba ye nya kasa ye na kasa yente yanti aye adwuma hu no
bɛma no koraa wɔwɔ koraa wɔnte nti wɔhunu ani berɛ a wɔasɛm no mu nti wofrɛ no a ɔbɛtoto apapa so yɛnkɔe mepɛkyɛw mene obi awo dabi start yo uni obi enim no mehyia bɛma bi yɛfrɛ ne sɛ waha brabɔ a wɔde ne bɔɔyɛ yɛpɛ ne nyinaa Akoma FM mepɛkyɛw yɛfrɛ no Eugene ɔwɔ asafo masi asafo ya mehyia ne mɔmɔdeɛ na meyɛ adwuma wɔ YF meyɛ etire ne other staffs na etire ne meyɛ like beauty bibia de mechanic say you name beauty bibia say etire nails or pedicure bi ye ni nyina na enum ana say adamfo na introduce no etire me a say no mu na ye start a relationship sana awo no be piem but after no ja na me hwe de e na suban na emmoa me nti me ya madwen se meteme ho ya nyame adoma mitimi eye bibi de na mahwe me ba nti me de ne sana afei me obi nim de si na yale be ka me a ama se mi ntimi nkoma yanko so de tene se na akura hwemu ni ade nyina no enye Akoma FM nti me ye ne se me a me fa to me ho so na store ode ma me ni ade nyina oje na ade nso nyame adom kakra ya ti o ma na me nan se wo wa na efom na tatai ti ya na obi ozo obi a wati aduro so ase obi a kire na dwene ne obe kire me ba bi se ko no o kire akwa ma abosu fie kra kopi fo fe mama me akra nyina ne akra me ne wo ya sisi a kra wo school fe no 12 years papa yi ya kase ya no di ato ha me yare ye me di akra ne ma no enso di akra ne ye no obi enhu akra na ne ra na mse nyame adom kakra mitimi enya didi die me di no me makra ne bisa na mesaje no ama nti ya kakra me se boa me because they say mintimi nya hwe nti boa me bo ni hwenim ne wo ma kakra no obenya na odi aba sete say obi nso do me kakra me na fofo ne ade a eseso me mo kakra nti o mo nso do me bia na me de support kakra bi ha odi beba bia I see de e makra ofre na onfi makra ni school ya ye basa de senzo ba bia tu na ye wosre so na tu ko e bijan kwanta ti gise wasafa ka afina me try we say menya school ni bi wo area mu ho no mama na nya sa gise wo jai school no so tenafi ofre no ba bia nso a onfi nso ne wa ne ti kumase ha ama me ha unyina me de to amono no nti se wo kwase ya dan se betima aboa me ama wahwe akora na mamia ama be ma hwe akora no mama ho betimi ahwe no nti da ma nya se wontimi betimi ahwe no so se me mfa akora na ma ho ka je nze se wa ma wo hode a wonhwe no wonso nim se akora me ne nko anete ono ane so mi mu eboa me obi bia mu ti se me de ne ma wa me no pe ba sitena mo sei nso akora nya se wona hwe me ana ma hwe ma de sa mama asafo a obi nim me wasafo bia nim se me ye madwuma hwe be ba nim dia ba be kame a we akoba wa krampo no stati wo de me ko ba bi ho to ne menya na me sai free ho nti de na fe die se ma ho yen to pisasa ma
no be our boy me nam fufu na ekura me mon kakra sa FM 87.9 no aka ni nyina awie afei de ofra no kra omfa mama de bia fi bia ebe so say ya oh they say wo hostel wasafo wo ye meka wo say wo de kakra ye ne say wo ye na me wi a me pesika bia ma wo na wo de apebi bia ye a support akora no afei na wo wie dan no frɛ na mu ya he akora nso say me manager school tenefi ma me ni bi ho ba bia ma kan say wo de kakra mitimi kra ye ma kakra ma last kra me ko baby sa bi wonum kakra nti no ho boa me a ejuma ne se echiene ne ade no kra na mitimi nya me nim bi sinso eye ti meye me se ka pastries kra nka me sua na nka ma ye we say no aka ni nyina o sinka obeboa no peska bia ma me a ene ma kakra nka me hia no afei de ye frene be bia homuya no ni me hawa sabe ya akura no isuku sem enye basa no ntina me de to amu me nya kafo bia frene a wonfi na che che bebresa na nya say ndi be ya mantikra asafo ha okay na akra ne okosra papa oba na bema that's right what didn't you say 12 years me that's right school ben JHS that's right so okoba nti wona na nete me that's right okay na bema wo ye ho ade David wona ne tren fi say 87.9 wo say friend Eugene dey Eugene Owusu asafo no te oye de adwuma okay what dey is you ni hostel no na o manage ya but ono ankasa de oti asankragwa otonton electricals ni otonton electric oti asankragwa na oti asafo asankragwa no oti ho but na okoba ofri asankragwa ba ha ebe hwe ni hostel so you see hostel a wode ama students no ogiska na te se won hyedan ye obi a ne ho kire no na make say radio betimi ahwe no nim ti modern kura abane so sa 87.9 ehia no hia de akura we ne hwe mama ye sen ko ha ye sen ko ha wo ma ye sen ono ko ha abamu an nko ha ada ne bi ma abamu an chi ne bi ma mama sa me hwani suban na mo mi nti ya ma dwene se metena me ba bi ahwe me ba se enyo no nko ha ne be no free one de anya ma adwene se sisi ya ne de ya sa me to me bu me ana me pesa me ye fashion nti na me pesa me sua adwuma ne wie but me start ya no na me na no so start ya nanti esa what if you say 40 years enti bema no woni ne twempran fie say be 3 years and akwa ne free mobile ade no anyo ho ade wose ne case ne say mama ni nyina ka ho me ka ode ne echina me kura no bibia say ye ne adin bi because me to no mo sorry nti koye sa akura na koye nim go ase bebre but so ready fa bema na onye mo ye no wa me yo ho ade no so meta di fone esu super hini o wa voice na e makase na super asa hini wo e sa tie phone tin ye wo kan mu bia ye waste ye adwumahu no te ne sana meto no mo sorry nso nti wa wonim sade ye be kan ade sorry ben methodist so aja bibi ase nyame enkunye de na chese wode yamfom so acha ye nti no me fa ne sasa mistake ne de metina se mi ebiem nti so nyame na be dum me de metimi ene na tu sa na mo no nti ma mete me ho wo sa ne ma no kakra no nti na e ba ne sa nti woni ni gya ye na nya sen montam tete ye na nya sen nyamfe be sen
ache because na akra no 10 years onya 2 years na mu na me free na nchen oh and I see akra no 12 years nti 10 years mu ni na montam tete nti 10 years mu ni no brebe na obefa akra no mu ja ye no fa me nine no yes I say nante na wajai school because of free go school mintimi nko baby that time ne de na me togu su kakra nti na me so na betisa na mitimi nante kakra nti no nko school yes na me yes ni o me fa no yes akra no school ebe basa me sre ma me onzo akurase se ni onya hwe de nka o metena me nje kakra na de akra ne ma no odi ne ma na akra no sen no class 4 or class 5 na je say na the age no be 5 to 6 years ana no 8 years nti okodi ne papa ho sen ansa na wo hu sa se ni 1 year cra because odene ko en cra wan fana nko school me free bia 8 years no free won check ko no nko school o ko school pa e no ko tell papa ncho fana nko Oxford new Oxford o te won check no edene ma wan fana nko wo fra no de no ko ma me yes o ko school me fra yes o ko school so akra ni tifie because sika na so de konomo pay school man wan fa nko na kra tena fie the whole time wan go school so obaji akra no nyo ne akra no na kwetena ade wo nware ebiem wa ware na no ntumi ne akra no ne yire ne ntena ana akra ne stop no ne yire ne asetena ne nye asetena obetimi de akra na koma no enya akra ne mom na ye stop na bi obekwa akogu na wade nti on person ne betena da bita na okra wo ba na obegwa wade ntumi ne ntena na wan ne kwetena me na omegumi de so no na akra ne wona na ne kwetena ye akra wo ko school 8 years o free ho no ko school ko kwetena o papa ho no wan ko school da wan fra nko to school mu bi akire na me hu no akire na ansana omodeni etum nti omodeni tum ne nyase ansana wo hu say one time na after a time na ho mucha time na e ko December nti ye na me say me hu e bai me kakra no me hu no nti omoma na mesra me kakra nti oba ye no so obi ehu akra na osu ni adekode a o ya TikTok to say wa na o mai no phone no ya basa ono akra mpo bisam ta de na akra na phone sa o papa na oba me ho baye 2-3 months no o send akra ni video o wo ho ne na o nya 10 nti me ma o di cake e command o send o video akra no me ma ne ono na di cake no ko o video no send ma am say ade nti na o na wa phone sa wono abaji akwa na free ho ana wo de na ma no say wo condition ni nti no won fa ne ba ne kwotena no ono say be send wo message hwehwe ade na akwa no ko ono ma me wo phone sa don ka so ono na de ne ko nti ono betumi a che akwa akwa no fast phone ye me ka chen subaya wo didi no wo no nti woni bema no ejaye no na yade no e wo ho ana mo jaye na ansa na yade na ba last 2 years ya na I me say last 2 years ya 2022 and started saying my friends covid nim but covid 20 buy na call here e ba saying na because me wo ho na say etata ne imoya me ya me nante a me nkwachi na ma bre me na ni mu nti gisa me pe ba bi tena kakra nti ya ne ni kroma ne a kire we de kwa ha bia na wati aduro so ba bi obi a ba kire me bia metimi nko a na me ko nso me kine ya baby ma se ni ji that D5 2 months yeah no most problem doctors say problem me catch me and say spinal cord problem but me da wona na ye west na me say me da ho a me nim say nya ho na me wu nti omonyimi na me mra fie me wu wo me fie a me peche say me da ho because me ko no na do me nya me na ne ye idea but na me bibia waki me nsenya na bubui nsenya na almost spinal cord sa no
mo ka kire me ti start na ona se tatai ne mu ye oya wonna take akra bia na ma bre ti so o mo anam de akọ hospital kakra me kwa na ai sa adwume na me ofie ti akire no me ko me yefunu ese na me run the last time I meant me answer ya biem no run ya anti ese be 2 days na ntimi ntwa na me call madam for ba ko be fa me call tech ti o mo ma mi drape na ade ha ni twaye o mo yi mi be dru fia na sa start ya de chi ya na chese afi me mo ya ha mi ntimi nsori biem no mentimi ansori biem be man support you kakra wo say na woni wo jai de but woni ni wo ba enti e ba ye no otumi ba ye no ni o se ba bia wo no asankra gwa wo no village bi o obi ye adro ho enti e ho no no an de me koy ani me koy e ho kan ya de ni de ono ani tu ani nyina be man no nim se de ni pakroji ni me ko shi nkra me ni mattress gas fine bibia o to bibia ni o wa na de mame ti nka so wa bone onye yinka kakra wo mse de o de ba na enso but nya support kakra free friends na me brother ho na me de asoso nso nya da bia na menya nti da menya no na chese akra no nko school enti enipa a wahu mobo na wo yare mu nyina watimi a support you say na onim wo condition si den no beka say akura no onhwe no wagyan no aboso eni ade wakasa tia no ana obi atia no na why na tia no nka santia no nya hwe we can be akura me makura no ekon no we can be ma okon asafo ha o wa hanko ade a so okobia o mane ba so mra so obadi the last time oh money she there normal 100 cities now I thought that he no cry hanya da bia o ma be delay a won say bia 1 week no was sending for 2 weeks enti enye ade say bia monthly bia no o sende akranis ka on sende the sick monthly this we just thought that bia 2 weeks you know no I send 200 say or sending me say you mobile money mobile money message ni na wo me phone so onye no bosumi bia woye na awotwe na mienu na awotwe to da no na awotwe mienu enti na awotwe bia sign na Eugene deba 100 na awotwe bia the 100 neighbor but sa 100 ne de ma na awotwe bia sa obeye mesende sa once ya TSC the next week into obesende no na cover sa 2 weeks no na che say the HM ni de ahyiagu enti senka o send no weekly no kra no ye no 100 no continuous na me manage ne sa so say nti hwan na odi ato nanim se bia money Eugene kasama me nim ne hwan no ono so any me condition ti memu san se di nti na on hwa kra no se de e wo so si ehwe no ma de atoto ni pa bebe anim friends o mo no me krom ma me fo bi wasafo a omo nene ye fa omo nyina m ono han ma me nso de ato na nim ono ane ma me one ma me wo asafo ya na ono so wasankragwa da bi ono wo kochi ay ne ekotwi ha ya okay ti abusuafo nyina ya we se ya we impo me de ato makwa other station krada ha ma omo friend me nim asema o kan dey but omo ba ya mon kan kire ye mo da woroma yesremo adwuma na ye no ye nyina ye ntumi monitor station bi ehunu ade a omo ye wo ho sort yase mimi ye medie minu ye ne de we so ye ne de we ye ne de timi nko monitor ehunu se asomese anaso obenten akoha da meba enti mo ba mo momodi ya se ye bisamo na mo ka mo be ka no kure bi e wo mu bia manasie na ye hunu se wose ye bamu a ye hunu hawa
yebesi aboa aboa na menim sɛ bra na kɛ sɛ ɔne me bɛdi nkɔmmɔ nti na menim sɛ afei na ɔbɛbisa me wei no sɛ wo ba ya se we sɛ akua ne wadi nkɔmmɔ wɔne wadi nkɔmmɔ wabisa wo questions wabisa wo questions ahodoɔ wabisa wei na waka obisa nti ɔno koraa na ba inside ya ɔbɛbɔ mu o condition nti yentumi mfa wo mewura hɔ ne yase yɛn yiwa pie ɛne ade nti na akua pie abɔnten a ɔno bɛkasa yɛ no da bia yɛka yɛse viewers no ɔmo ɛhwɛ aha no ɔmo a na ɛhwɛ ha ɔmo a na ɛhwɛ ha nti wokɔ ha na wokɔ different station a ɔmo a bɛma yɛhunu obi ne ma me sister hu wɔ Facebook sɛ wakɔ station baako mean I have no idea ɛna adeɛ a ɛwɔ wutiri mu no wanka me ntumi mmɔnwuram ehunu ne ɛwɔ hɔ questions de mebisa bi mebisa kora na nokora na woka na sɛ yɛntra me nhunu nti no bibisa no madawroma ɛyɛ a moma yɛn ehunu yɛfrɛ bɛma no yɛfrɛ Eugene na yɛbisa no sɛ adɛn nti na wɔn ma yɛtwe n'aboɔ so akora baako pɛ na wɔn nso ne maame ne condition na ɔnhwɛ ɛnhwɛ ne yie ma no akora baako pɛ di nti na wɔso ɔde wo nante wɔn ma bi wɔ baabi ana mepatwa mante o ɔwɔ ma mpanimfoɔ before wɔba abɛhyia wɔ na dabi ɔmo yɛ nketewa ɔno gyan na ɔkɔfa bɛma ɛfoforo a ɔne no nso ɛbɔ afoforo no nso ɛwɔ yɛ okay na wo nso abusuafoɔ sɛ wo abusua na montuo bɛn na ɔmo nso ɔmatu na wɔ bɛma yi so na meka no me maame mo afrɛ ne saa obe gyina wa onka sam papa bia my brother so ne na kasa Stella okay yegusu frɛ bɛma na tiefo yegusu frɛ bɛma no na yɛne na di nkɔmmɔ yɛbisa no ɔhwɛ akora no ɛna yɛ maame ana me sister yi so ɔnhwɛ no ana sɛsɛn ɛna ɛtie na ɔma yɛn ehunu because wadum no mame fantum na yehu sɛ phone no edum yen fantum aha ya Akoma 87.9 okay. Please try later. The incoming number you are calling is currently switched off. Please try later. Wasumwa bema no ene afre no ne phone edum ba yebekɔ so ase yene no ebedi enkomo yebekɔ so ase yebefrefre no a kopim si ebenya no a yene ne bedi nkomo yesra Eugene wadawroma asem no ehia ne pa enti no de enenam sa no enti bomodi anse obeye wasade akora ba akopɛ bomodi anse obeye wasade se beya bibia ebetumi aye kama no so etumi enyina so wi ha ya Akoma mame ya frɛ no ne phone adum but ye bɛkɔ so ase ye bɛfɛ se akora no ehwɛ no nko ani ade ehia wo enye se ebia omesum wa na se bibi 10 years de sum be ne wom nti akora ne de na nti won hwɛ no wɔsesa akora ne bɛhwɛ na agye so abɛtra ne nkyɛn medene ma no wo de ne ma no so ahwan ne besuso mu no ana so me mu ono anim so menene ngo ana tete si akora na fe na me maame aba ya wo besuso mu mate nti ohia bibi enfri wo ho nti akora ne pɛ ene wo hwɛ sɛ wo bɛhwɛ ne yie de ama no na kyɛ sɛ bibia atumi ayɛ kama Josie fashion wo bom so Josie awia yi wono na ahyematade kama mede etie Josie na ahyematade eno nti sɛ bia wa brochire regions no ba bibia da wo bia bomode asɛ obema Josie fashion apempam wo kama na ode ama wo kuma se bom so oni meet me the sports na edi enhwe ni mo oleze no wo kente no o material no ontoma no Friday wear no de wo de kwa yie no bomode asa obema Josie apempam de ama for Josie fashion was 0243 433 465 0243 433 465 0243
433-465 Josie Fashion ebeje so she's so and I me makeup kama na fe wa me reggae kama and also me de ahye ye ne me de etie she's ewo Kumasi Sports Stadium one Unity Oil no na edi enhwe ni mu she's working makeup obeya ma pedicure ni manicure no ni nyina waye ne kama na fe wuti no so waye ne kama e de amount wig bi a wo pe bi a wig asort bi a wo pe bi a no obeye bi e de amount kama brochire na wo be bi a wo bi a ye be na fe ye de abrow 0249 155776 0249 155776 she's a number no 0249 155776 freno na eje enwi papa yankwa na fe me second case eni enkomo bema memo hawie meje osmame within pacha from Kennedy Champon wa hene efri hene ne bae pacha me fra adwoso echa krum awie hwan na ne ho aka adwa mu pacha awie de boko cho ai me papa ye fra no Kofi Champon Chesco Kennedy Champon wonua be ma ye fra no Kwambo ache ena me papa wuye me papa dwapade na watena so enti ntwa yi na me de ba se pese me de bedam na me pacho ebra dwapade wo de enyanura chirechiremu nyina me pacho ebra me wi SS na me papa ya tikreta driver obefa me kotena na bre wan chen wan ya na me papa bai no se na adwuma na waye no pese wodi mi sinanan enti me di na tikreta na chi saa ne ya adwuma saa ATS TTS na me hunu kano o ma company ne ye me bibia na company ne se kai ni wo ti me de to me papa ni me se na dauma o ma me nkodidi ne namfofo ne bia chi kakra na emre pam ne se ye frɛ no a maba ma me papa nso ti ase ti ma me ne papa me namfofo ne nam saa ne ye koba enti mre kakra bi no me papa be yale enti me papa yale me papa frɛ me ama me ba fie no oda o ma me nchen ma me besra me papa ne me papa kasai no so me ba so wa behwe me ameda se pa ne mo ba o papa bompaye ma me se papa mate eti emre kakra bi no na me ne dinsa wo so sa anti me di minyonko na chi me ekɔ Togo enti ekɔ Togo no anam se da bi chale ya be lo kɔ dia ma me mra Ghana mu na me frɛ me papa se dem papa on sitie me ba e be frɛ papa na papa se kan me pa chaw pa me srew o papa na nke wose me bua o ma wusi manan na nso enka akiri na emum ya de na aka me dem ni se mekɔ enti kwan bia so no ma ye bibia to me bag mu a me wu achi no wonso be hu se o papa suma o so me no wanya so mfa so enti me papa ka sa asem no enam se wura Togo na nko ka kire me nyonko se da bi me papa na ye me na me peni ti se ba peni de o papa ya le wo se o ja adwuma wo ye na be fa o papa nso di tuna na mo eti me ba me free Togo me du Ghana mu na no ana me papa si enua ba frem se o papa ka ba bi o ana me so na me papa kasa eni na wotwe na papa ka ba bi na me frem me papa nwua Kwambo ache enti me frem no se ampa o papa kura na me di ne ba mo kire enti twemi ti ampa odi ambulance be do no bi mam se hwe papa na da wo na mkotran papa nche na me ne di kwa share fridge mu edi kwa share fridge mu wiye no abusua me tu se ye hye aye ma me de to me na nanim se ye yi a e wo se emma ene ne pa eja etena se na ye hu kwan e be fa so e be papa yi me na na brewa nam se me ne trenti odi to manim se ne ba pani ba ko wa bruchire no odi sika ye 200 million ye first sika no abanti edi be ye bibia nam so na aye no me pa chan nam se emma nso na wo se eto adaka ene wo se adaka no siem before ne se o ma fa adaka ka ne bibia ka nam so ne sa na tie de nana yenso ye wadi sedi a yedi besie papa no so wadama no ase ti ma me nyina ye aye ni wiye no ena abusua tenase ye eda adwuada no tenase no me papa nso owo ma emiensa me na me yemienu me na me dikan ena ba kotoso ye different mothers enye ma me ba akoma enti abusua pani yi di odi me papa de no na papa ka se wodie na ahye ne yam na emum ema ne nye ma me ba akoma ne ntino ye ntimi ntena fie ba akom ti na me papa nso wasi Kumasi fie wo tafo
a wasi baako odwo so wonwe na baako nso agona so adru enti saa na tie dia kunani enfa edan na ewukuma ase no na onfa me papa private car enka ho na emom de yen ayaka ne de onim de be ye na busua peni se ka sisuni hu de obeye nkola na aka no cause se aka dan ne mienu emema no nso ye mienu enti kan sisu na oso wo koton so adru dan no na odi abeye wonwe dan no na yatenem na yesi papa ye da wase enti wokan na busua peni sisu se unua na wawu no wo yadwuma mu peni ti se wo kofa no no ma ene ne ba peni no enko na mo nkofa enoma ne mra ma me papa na odi ade ne gitum se wate eti ewo no na me papa na odi ade ne ka kire me se siam before so mbe ma e ka eti ma twen ya be 1 month ma so ti na me friend papa se papa na ka cargo card akofa me papa no ma ne di aba kumasi me papa ti agran so adru siam bi pani ti maame ti ye ma hwe na ni ma me friend se papa na enko e wo o papa no man de still me nkofai ana me frɛ me soa na mde soa na papa no man ne be ne den no so o papa kofa o papa no di ade no wakofa no man di abakuma ase a ye di agudem a ya tum enti ebra ye be chama mo mema nti munyu abotre no mse soa imate enti wo be 1.5 year ana papa no frɛ ye mema mienu ne si yemla ye kodu be awia be 1 o'clock papa ne twen ama ne bo 8 o'clock eno odi ekowura ne maame abrewa dem to odi ekowura won no se o papa no ma ni niu namsi papa se wo se mi papa no ma no egudan a yatum na ye dan na bag ekolak bag 4 pe eniguo na me ka chense papa eno ma ne de nya ni nani enti wona menua be ma no kam se bra wo de odi ba me bia yemfa na de wa chiri ene doso namsi me dase enti bra me busanze papa nti na me papa oni enkonya ni bibia ni bebi senti ntade anani abobo nkonya no ne television no ene bibia agu ekolakinim pacha ma me de obekira ase ene se me nso me ne me nana brewa ne tena ye pa enti waya wose enkonya egu me papa ma me enkonya na egu no eyo papa nkonya ye di ama wo nana fridge na esi wo no eyo papa dia ye di ama nana mattress na da wo no eyo papa dia ye di ama me maame TV na esi wo no eyo papa dia ama me nso me ne abrewa ne tena me call dem wo enkonya na egu tetetete enkonya na egu na chese omudi nkonya enoma na omudi gogu da no metra ma me fie wo na omudi ama me soa baako eba ne dam enti hwana na me soa baako ye yes ye be che no ma no ana entale no na mka chanze papa wona wudi ade wunua no enti yibi ansa na ma ne ya che ana oso won peme papa bibia ana me nana enti na me nana to no wusu na mze nana de no asembe ba o asembe ba pa ko fie champo wi ase asembe ba eti maami ye che no ma ni wie na me so abaako onwe ye friend abena ka kirem se nana pon me so efie ono mo friend nana pon no se nana pon emu ani mro papa de wate o papa no kura wo play no wawu me so a me papa nua ba se me mama ni bre ade na me hwiri wu enti hwe na mama mani ani akiri me mo me bra na me mo me bra no ka jente so a na me papa wa wo me no di maba wiase no ye dwapade esi na me nkobo me bra nso a wiase obi amowa wa ebedo no wetima abobra no ade na wo pre wo papa dwapade na wo fomfa me pa cho sa time kra na ya che no ma na wia menka bibia enti mama efiri wo no ana yedi no ma no kofie ti edi kofie no edi be 1 year ana me frɛ papa nze papa pacho so aduro dan na wo so wo koton no ya to na ye ntoi ana wo so ye ntoi na mso papa mate edisai to so biem me san frɛ me nua no ka chense ye musie papa se so wonton dan no dia ma me nso ma advance aso ye tumi nti papa me srew wo de se ntoi so aduro dan no dan na se onwe de na ye nwie no wo be mama koye ba akokora tena mo ka chense me predodo mi so akwala me yakwala na manyina drusen a me pese me koye dan na ana me so papa me sro na fie na wutimi no ka dom me na me room ba ko na me so me mfa me no ma enwu o ka kire me se enye ono na ebe ye se adwuma no mintimi nkire do be me papa etiase no na wo jeje me so no nye ono na ebe ye de wo se wo ye no o kan sasem ne kire me se enye ono na ebe ye me na me be kire ne de wo se wo ye nti wo mpene ti ma eduru be me am sa tu anamon ekwo ne fie ka jenze papa se enfie du na se ye nto so aduru dan na ntimi da so han dan
papa wada wo ma de ma me mpe wo obusian bu na me nkoye dan ba kontenam o ka kyerem se da bi me nitumi na ono kura na ne nwia na wawu no eno ma na ye ne dia woni ne nwia ti ase no adwapade na ne nwia na ye no ono kura ne pese ofi oboa yen na nke ye kura nya ba bi tintisi ye predi a ne ntu ya adwumti mfie du kura ne nto so adu dan na me mpe me ba bi nkotena etima me nso meka bia na odi matoa meka bia na odi matoa na mpenifo me ba se me di bedam na agya mo nso maboa me na magye me chefa edi amame nti de odi wo papa de na eye mo agapade no kɔ na bra kɔ na me pa kyerɛ wote aikwa mo a wotwa nsuo eton pure water ye friend say kwamboache ono papa hwan na enyini me pa kyerɛ papa na enyini okay ono papa free ma me kroma omunyina free ma me kro papa kro me pa kyerɛ okay na oka se agapade no kro no na ehu momobɔ no na ka bibia ye ne dia na enye bia no will be ebe chire ye kyese wo papa de ne niam nyina hye wo no ne nsa mami pa kyerɛ ebra okofa no ma no wan fama nkobi osesa ne wo fa asefo ene duom kofa enoma ne baaye etimi busan ze papa de no wakofa papa no ma na busua pani aka no wan fama nkobi o ka kyerɛ ze wonna ne nwia dia enti du open wo ye etima me certificate ni me bibia sisi me birth cert na ewo papa no wa on fama me enti say me papa bag ya me papa share me bo se wu a na echi mi nko yenko bie ne bag no nim de emfa so a se me masom no obeya ma me no Mami papa na me ma hu bibia tete ma hu se me papa no wo sei wa ha ti papa no afa ni nyina nti mo ehunu will be like samanse bia che se papa na echa ne nsas o papa echa ne nsas me pa che da bi echa no ejapade me pa che da bi ma ye me pa che ye hu na okọ efie ne yesen pa che efie ne miensa miensa nyina wahu da me pa che ma hu ni nyina da ba ko wonwe me pa che na ba ko aguna suadru na ba ko nso wo kumase tafo nti bra o papa wi mfie sei ni papa wi CS ni okay nti owu ye no na ode efie ni de wo kumase ena o papa private car emma kunani no me pa che wa de o papa wi no da so ware no okay nti wo no o papa ena o mama side no mo yesen me pa che me ye ba akope wonko a me pa che me kra na me ye peni wo me papa side una ye nti na one o mama ti ho no na onwoi pa che one me mama o sia wo mama no oni kan wo ne me pa che da bi na me mama nwoi o papa na meke me pa che anu onwo ba krada one me mama na sha ase nti wo ne ba pani me pa che nti ono mama ja ye no okoware de ode ware no ni ya ansa wo wo me pa che eno ono so wo sen ono so wo ba akon ena sehwini ni nso wo baako sehwini ne brebe na okofa no me pa cho ebra wone ikurani ni wo ho no na osa kofa sa wo ba no okay nti one kurani ni ba no ene sa wo ba no e ba no hwan na epeni pa cho kurani ni ba na epeni ene epeni ene so ba no okofa ne ba na ka ho bi okay nti sesei kunani no ene ne ba no enya omo chefa sesei me pa cho o enya omo de nti aka wo ena ba ko na wokofa no me pa cha na ono nso odi ejapade na chi ti se de wudi akire bia na so de wato na adwiri mu se omo bema na omo ma no awon ma me ni mienu na ne ka bom a ne etu anamon na me nwia no hwe a enkoyi ena ono de ono ankasa no o free fie se se ma me nim ba bia me nwia no kra no se se wonam because me nwia no ka kire se wa paaba se de papa wu na yesi ajabi wu ajabi ti ase ne papa wadi ade wudi ahye yem se ye man ye no unim baabi ayete unim baabi eda papa ikra mfra obusa se ofra no so ana ne bu afu onim se wo be kan da asem ti ma de se boy no ofra na enkobim ti menim baabi a menwia no wone nam ti ma wada o man se nka papa no kra tie mi sufre ana nka me koye dan ne mienu kra na nka menwia no me ka ne bata me ho e de ne kotena azen ka sa abre menim baabi owo se ma bibi atono se de atono kenya sa na beba ba ye ni kama fuo ntino ama menwia no bato asaram ni hu baabi owo okay na wose oton suadro
suadro dan no na na ose wo to no na adru lentre na say afekra na o papa starting odi free mu me pa cho oboso a 2-bedroom flat oboso na odi free mu oboso na odi free mu na eno na ose wo ton abeye wonwede no ade onwede no mu nwie pa cho onwede ko die guest house a 12-bedroom enti eno no oduru lentra na aka enua yedi beguso eno kra no ne nchansi ni bibia on to yale ne yeton ya yedi hwe na aja maame owo be fa no ena suadro de no so how many rooms pache 2-bedroom flat 2-bedroom flat eno na wo se ya eno ya boso me pache ya boso enti o papa we see enfie se ni pache 6 years ni wakọ akọhwe se anya bia no kwa wache waton ena on pese obema mo hunu se waton ana esi ho aye nton ye ma de atwa to a me frɛ no me frɛ na mbusan se papa sesei no edan na e wo so aduru no waton ana wo nton me pese me hu se wono de so so onya obi nya mai me pache ma na me pese me hu se wo wakɔhwe se na woni ba bia efie ni sie me pache ma nti wo wakɔhwe se anya bia no nkrofo ba nkrofo tim ana se enwura age edan no aboso wakɔhwe maame mpacho se da me nko adiantia maame ofa obi tenam se nipa no enye hwesofo wo dan ne mu na emu mantimi anko ho e was so do ani kwahwe papa because ache o papa we 6 years ni me gidi sese ukọ nso kra ache suadro no ukọ won che pacho be ko be 1 year ni be 1 year ni unko ho nti unnim se dan efie no ebi a waton anase won ton ye order down nti so waton a wobetumi akase won ton ye so ti ase but wo wunnim we die na ka wakwa se anya bia no waton anase on ton wo so waton no wo diska na bebo efie we sa guest house no eso me pacho na eno se ya boso me pacho ye moso obi antim me pacho da yenye ho hwe ho de no akɔhwe ma enwure na afu ama dua na afu mu a dua kase esimedan ne kra no enche ma me nigidi ahwe ebebubu na abro ne baye be no ano kra na nka me se mesere no ma menya mienu na nka me mfa me nwia no meka me ho na me nwia no ntimi ntena fie no ose me ni tumi se me predwapade ana me preme nkwa me nyimu baako ena 6 years ni edan ni si ho wo bi enko ho me pa chan edan ni si wo obi enko ena mo kwese mo koye bi na mo kwatrem so eno so wose da ma wose wo mpre wose eye ni nwia dia asante amamrem dia anya ne mane mo wose asante amamrem so onwia wu a na wudi ade a wo na wo hwe ne no ma so wo na hwe ne niam so dia ma ne ma o hwe so no acha dia ma ne ma no wo hwe so se da bia wo kwa no de nani akɔhwe dan no no wa ba beta se no de nani akɔhwe dan na dwiri agu wa bra ne ma so wo ya wo mo pe ba bia atena wa ware me pa cho ma wale wo ma sen me wo ma mienu hello hello Mr. Kwamboache Yes, madam. Me wa heavy Yeah, na. yo me da say me frɛ wo fi Akoma FM na no ye frɛ wo na ye ne wo di nkomo ma wo ka sa wo drive okay me pa cho wunua bema Mr. Champon ya wanya ne ba bi kro ben fie nsian ye atwamu nie ne ba ye frɛ ne Canada Champon na de asɛm da yen sɛ opapa frim na nyame ncha de opapa bɔ ne homoden ye japade osi efie miensa ba ko aguna so aduro wonwe ena hefa biem ena tafo na mo wi ayie no na kyese kurani ba ne de mama ne ba ko na aka ema no efie no wo mo ba ho a wo si wo ton so aduro de no abɛbɔ onwe de no so na wo de ama omo efie nsia ni wo mo ba ho bia wo mo hunu asɛm bia wo kan wiai ena ode abetu ye no ye frɛ wo bisa sɛ o hawo bi wo ho ana enti na efie ye ntumi nche bi mama entene mu Nje kan za mu ke ko ne fiyon pa na de kan na so nje ni support sa fi ye ta fu dano ko na mo ko na so ni ba kan ho ni ni ta ko ni ba kan ho ni enti de ko ni se ni bi man ko la no ni ko fo no en ko ta ko e bi so ko ni ko ta fi se ta ya je dia tapu dano
yɛmɛ kɔni ni ba no yɛmɛ ni no nta da na wɔn nso ibi wɔn na fɛ do so wɔyɛ ni na wɔn wi nko biti wɛ na nkɔla ni nsa na aka no nkyɛn ko biara de ma nti sɛ ndem bi da sɛ ɛte de yɛn to so do bi na o de yɛ sɛ atɔntu nta na nta mo ko biti wɛ no sɛ mo bɛ biara bi ma ne de ite ya kyɛn ti biara ti bi bɛ kyɛn mo biara obi anya ne de sɛ de amoto ndo na kana ya o bi ona ye o bana bakeli ni mbanga na e bi dikare me ko afan so ko so radio na no ko ci na ya chere o hon na ona na ba e fi ni nka kuma fo no o ko so fo no ya abam na nso o ka bi ntu ni na ni na dia e problem dia bi ni ma mi fi ni tu bi area ni ma fi ni tu bi area ye fun ko na ba na bi o bi a di bi do ya dia mo se on bi mi mo so a ye do go tu bi do bi dia mo so mo tu so mo so a aye ni kama wi a yes o do ya dia mo enti ni na me ke to o ni o mo kontu enti wo kan di no so ni da kan ni wo kontu wo ko ni wo kontu ela so ni na ko fi ni ba ni ba yo na yi shia me da yi na fi da shia me ba na shia na yan fa bi ya fi tu bi an fa ni na yi ni o na o fe o na o re de o fe ni na ka ni fi ni ni ko ni tu ba ni bi ya sa ko na ba ni na shia ni ya ga bi ya ti wa yi ke wa ma eyi a o ko ba ya o yi na so wa ma 87.9 Kumasi. It is one way. One go ma ayi wa ma. O ba so fa fi wa. Aka te de say si na ko. Na mi go ba da ni si. O so na kan ko na ti na o ba. Na ya ta ta la yi ya kama. Eyi no wa ma yi no. Ya tun ka o ma wa nfe o na wa ma. Ana o ba shi da. O ka di ka so ba na ma yi. Hello. Pacho mi jina so mi ti o pa. Enti adno ma no ha okay ni o ba so ni se o no ko ko so fem o be si ni haye o no ko fem ti o fu ti afi o ni si no ko ndi so ko no ka se ba ni so ba wa ma a bi si na ma ya o do sa no ko so fu na se bi me pacho eni de kwa so Mr. Kwambo ache mu ni e ma ni wu ye nya sen o ni ko de yes any 2019 mu no wu ye na che say o keka ko be enfie num me boy okay o keka ko be se enfie num na enfie num a emu wawu 40 days ma yewie mo di afida mo wie na for so long 4 years emra no ho ya dan na so wu ye no edi sen kran sana ne grandmother no a wo kase wo wi wa me ya me sha eni ade sen ya sa wo wu na to bo ni si ti ni na me ye non sorry eni se o ko wu ye no a 40 days no de ni so no ba wa ma enti ni so na ya gi sia ni sia ngola ni na ni ma atete wa ma o ba on kan jini o ma ye na na 40 days no 40 days ni ni ba na yi ni wa ya no o ko na yi ni wa ya no o ma ye friend and the first friend wa pa up this no pa e ja ko la nka so bo no ye and na what if akwa what wa de so e bia what the tia shu kwa pa e bia ye ye fo qualify so what is our plan so fo no afiaso ya e ba ye na tinja da na se the fo ta su no se be ye di ti ya fo wa from the beginning the community the na afre wa pa wa fa friend that can so so to so o bi ye di so na wa pa so mo ta ani kan ko se una fi o ko ba o ko ndi o so ba bia ni ne nte na dan so bi bia fa da na nyabi na ni ti na fa ze ni ko chon pa ni ko kan ni kan 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 ni 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 sha
yẹn kó tẹ̀sán yẹn náà ẹ̀fẹ̀ ní 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 tọ́lẹ̀ mu wọ́n ma. nípa tí ọ̀nà náà ní wúyẹ̀ ẹ̀yẹ sẹ́yìn. o mi wà ní yíyá sọ́dọ̀ kó wọ́n yíyá kúrò ẹ̀fún ní wọ́n yíyá. afei ne ɛyɛ yo wonyi ne sɛ wo pai mama ne di yawo bebree o de ya na ebi sise bia di yawo ma ba ni ti ba mi ti ma papa ni e ba di bia sise bia wo che yi bia bia ka ne de bia ka ne de da no kwa na ka kla wo bra ka ye me kan sa papa yi ne honam mu ne ma entade ana ne de ene ko ka je o ka ni mi si ni ni man skania de mi se da ni na me ni ka ni wanga ni mo asem ti aje so che mu edina eni se o fa no ma se ni ko de ni ko e da mo so no kan wa fa no ma se e se na o de mo ta e de aji ti de wa ti kan ni bi e so ji wa ji wa fa no ma ho o ti dan se ni ti dan se ni ko bi na o fi no ta bra ni en place ni fa de se o di de ma ko wa ma no ma je ni o o se onu na ma okay me fa so onu kra na ya obi nti wa ma e ma mienu na aka no wo de omo dan ama wo mo na mi o de ga mi de ma ho wo ni ye ni kan e ga mi de mi so ta o e mi ni ata mi so ta wo mu nyina bi aka se o papa ye ni se me bo me ra me ba se we ni kra na bia ya obi hye ni mu nti no papa na afida wa ma e na bia ne nana de yi wa ma me se kra mienu ne de omo bai bi me pa chon kra mienu no e ma mienu no wo mama o wo de nem ba mi no so o mi ba mi no so question mi bi sa wo me say Dabi Mr. Kwambu achempa cho se we mu po na yawudie bi nti wa ma e ma mienu no wo mu ama na ene bi ho ni ngala ma ho wo no so ba no me ka afeda no yedi wo mu papa afedi da no e na afa wo granny no ewu ya no ma mienu no mama hello me pacho emma mienu no mo ka we ho no wo mo ma mi na me ni ka be pati ki papa ye twa sem bi ho se we no se ye kan say Kennedy amma ebi o papa fidi da no na fe wan san amma ne grandma eye no asenti na montumi ne na anhia amfa ne chefa ama no a emma no a wo mo ba ye no pacho mo de wo mo chefa mo ma na ma mi emma no la chefa de ni puru mu wo de oni puru wo say nye problem but the problem wo mo ala odi aba ho because fees ye mu nie ese papa na anya hwe kra wa anya hwe fees ye mu nie ena dan no efie ni si ho ena enwura ena etifie ni mu wa bra man na mu pe ba bi atena no the man nam pe ba bi atena me pa me pacho enti empradodo sen na I Kennedy wa frɛ wo Kennedy I Kennedy on wo manim ha empradodo sen na wa frɛ me pacho me sen empradodo sen na wo hia o ma no so bi ko asen opposition FM Mama, auntie, that means a problem with her, and they need it. Omu here, me move free. Omu de wo I just say I did omu here. And woman rights, and your woman rights, omu papa wo. Na weja efie no omu nya baby te. Woman de wo kwa efie no sisi ho enu minim se papa me ne wo ka sai wo wa bobra wo mfa nya hwe enti adan na mfu ya gi fie na fa na zacho wuti mfu ya gi fie na fa ne ko ni wala se e do sa da no e ba wo ntimu omo ma wo mba bi nte esi da na omo kodomu wo mba bi nte obi abra ne ko to so ko wa ma ni e tira wo mra enti tira wo mra na ma no ne ni ko ni bi ko di wa ne dia o ko ni ra wa papa ni hwan okwan bi so no me pa cho wo kwan bi so no ko de papa ni kwan mi ra o ni ko fe no o na fe no wo brochire ni free ho ba ansa mo de nkran dan ya ma wo ndi na wo se wo mra me sia no why na di ade no ndi ade why me pa cho why na di ade kan na to ka to me pa cho why na di ade kan na to ka to papa why na wo di ade na why na di ade
You see, can you look at you? Me papa dua penny no. Wa hefa. O abroche no bi me papa we si anan. Mate, wo onu ne wa abroche wo de wo na esi ne na so. Eti wa abroche just bibia ni a hwe na ye. You see, one very one o buy. You say o get no lot no buy. Ma yenka no krenchire nipa. Ma yenka no kre. Mami bisa we say won no na papa ne free oba ye no one because no wo baby e di pa ni nuanu mienu aka no wo free brochire ba ne nuanu mienu no wo mu kosia no kosia no so wo mu kosia no a mo de wo mo da ma wo mu ana problem saying problem saying you swadro dynamaton how many rooms? Oh, you can come the yes, the guest out is 12 rooms. Reception. Guest house in 12 rooms. Papa. Hello, with you. Ya wudi e ben na wo won koda yi wa asamo mimi hu sasa mo pesa mo bo won mo abro. Oh, Fabian. Na madam. Ya mo abro anka. E papa ni e pa digi gate na o bia ta kan de. Ene afie no mo fa mo ma wo bia de na wo no Obeba sese wa ye ready obeba. Papa, wo bi afie no. Wo friends say wo bi afie no. Na meme ye ne say, afie no ayi enwura afu wo ho. Enti ya bro papa, ya bro. Afie si ho. Wo mu papa so na giaye na se de medin kaka no minim se wo mi ram na papa wo de suso ye wi ase de wo di ye wo bibia no wan hwa one day wo de bisa me ba bisa no say mo go one side o na kola na da so bo wo de acha me bone kura Kennedy we ode aye wo na ye ntutu bi mane no wo ha se ya se wa fa ni dia mamo o ka so me ba ni se mi o ko le duma tan o duma tan so mi ga na se mi ma ho bla o fa ji bele na fa ni na o ka na ka ti ni o ni se o ni na mi so da ni na ko na ta ban ta ni na ta ni bi ta ju kwa Kennedy wa ka set ya ne pe pacho ma mi da bi e bre okofa me papa no ma no ma me bre okofa me papa no ma no e na me bi sanse papa na da na me abusua peni ka se kofa o kwa papa ne me nko papa mpacho ne me koi papa me pacho me busao ebre abusua peni ka se okofa me papa no ma ye nko ne nko bi me papa dan no wa ta che se wo na wunua dia de o pe na wo etimi nitu mi bia madam le hita uti e company o ba o no PVC company ni so o na ma o bi fi o na ma ka so do o na de ka ma o so ka ni na o di ba o na kan so that big day ka ni ja ka na ni la ka ni la ana o ni o ni o mama o ni Edina o bi ko ti ni papa me pacho ni se o ko fam papa no na ma se o ko ye wi amonsal friend no monsal friend ye wi aye the pictures ni na begu so wo papa ye wa anko me koi mama wo ne na watweda wa anko mama ye ni nyina wi 40 days nkwana na makolo ko wase 1 year wase 1 year na mama me mentimi anko na me do obi achi amakolo wo papa wu ye wo yare ye enye mo na mo hwe mama ye ya na ye hwe ye papa abusuafo ba mu abusuafo boa bi me pa cha mama me pa cha mama but mo anyi mo papa mu me pa cha ye anyi ni mu na se wo ne baba ni me ne ye adwuma sa mama se hwi nkro yi nyina me papa ya aboachi a wo kasa yi
me papa ni me papa di pa koko pa na ye organizer na me papa koto organizer machine me tobo na me fa na nwura mu asa abro ne be ye be no sa de na se efie no mu afu ade no mu nkodom san ma kotira se na emu afu no masa baba no emu afu no masa akodom eno ase ne say 12 rooms na na kuna dum me hunu asem o konkwatire manu so mo ye bisa so wo se we wa ma afidida wa ma ho ahwan enti se mbuofu no aba emma mienu na wo mo ba ye no so a mo ma wo mo bi eno so ya asem emma mienu no wo no de mo respect mo no wo mo so de mo fa ma wo edan so so ofu bibini na me kwaka se wo anya bro abro ewrade hu ye mobo Maa Akos 3P no mwate sele ne pressure na ekosoro mama ne 3P no wonum na endwedwe na kama pa ewiesi medupe enye na okasa ne nkomo no asa ato aso mama waduro nom so ati ase sene be ya bibia ebetumi akoyie ede ama ensem ne doso eto da Ghana yenya abotere sene be ya bibia be koyie ede ama ye 3P garlic mixture ene ho nkomo na awia me ne wo edi medofo edru nwoso ba ko a aba Ghana ha enipa nyina etuguso na yeto ope edru a betumi aboawo amu apomde ho nsem akoyie paade a eye 3P garlic mixture edru we ye edru a okoto a said in the box no esitie no sana me de echiro e wo TV so na wo hwe mo Facebook live wa ya draw garlic kokko e de ato ho e na edro no so container no e yellow and green edro no e wo tuom e hwe wa ibo nti uto a na wasomu yi 3P garlic mixture ene nkomo ye no wo AD every yakache Piwak natural ene ye hwe diabetes ene diabetes e kuni papa e wo kurom ase ya chese odwene ho a onti ase enipa pi no a yetwa omonan obu ho no ne mema yo akofo obi ani efra ni nyina e diabetes yade ba akuya enti entna se ms kire yade enti yentwa wonan entna se ms kire yade enti wani mfra entna se ms kire yade enti no ekuru betuwa obeya ya enwuda edro ba akopɛ ene betumi aboawo etu diabetes ase ediamao eye 3P garlic mixture na ye ka se diabetes esiche yade a eye de je number ne frɛ doctor ne ene oni nkomo o frɛ doctor enye diabetes nko a anesiche yade nko a ena 3P garlic mixture etumi to ase da bi ene no nkomo ne yedi na emom ma moya wie so a enu nche se 3P garlic mixture entumi muawo yade bi a ayewo ache na wasu ho ache wanum aduru ache enso still eda so till so a enkoye no wo de frɛ doctor sisi a ne enu eni nkomo na emom se che yade wo obi so pa de a na wose wanum aduru bia enko a wo de also 3P garlic mixture enhwe na abehu se krom ha ye waduro ene ye waduro ye number ne ne agine frɛ doctor sisi a ne eni nkomo ye number no eye 0248 92 0248 92 88 24 0248 92 88 24 na ye ka diabetes ya enye si kira ye di ene kofa diabetes eba hye no nso na emom ye nuane a ye die no eno ene ma ye nya diabetes ni nyina ne se nyankopon aye enipa no aduane a yedie no aduane bi a yedi bia no sugar wom enti sugar na ewom no se wodi na ko nipaduane mu a na akwakoye glucose na ko mogya no eno na ma ye energy e ma yetumi nante yetumi kasa yetumi ye bibia edi so benya diabetes ya eye aduane na wadi no emu sugar no a akwa nipaduane mu akwa mogya no mu no aye friend se glucose no e na akwakota afa akon ewo mojanum a chese enu ankasa ntumi nche mani padua no gisa honam akwa bi ye friend se pancreas enu epu ensuo bi ye friend se insulin ne bebo awura mojanum na akwa akotwe glucose no na acha mani padua ni nyina enti obi obekọ hospital doctor beka ache ne se wanya asiche yade no de di kan bia na wo pancreas no epu insulin nsuo no a wuntri no emu asisi
entri nso mu sisi a entumi ntwimfa entri no mu emesene nko umogya no enti insulin ne de pancreas no pupa enso enya de a etumi eba umogya no enti na wo hia 3p garlic mixture because onum 3p a eyi entri no mu efin bia na memu ada ho na bibia etumi atwa fam na ye nipadua no mu adwuma enti wo se obi won mu a na insulin sio no a entumi nkoli mogya no mu nkɔye adwuma no entri no mu asisi srade bia kwakoda baabi emogya bia kwakoda baabi enti bra wonum 3p na ema wontini mu da ho enti pancreas ni pu insulin na abewura mogya no na ye adwuma e wo se eye enti na so obi nya diabetes a doctor ka che se ye bewo insulin panie because ye ma artificial one no na ba mogya no abetwe glucose no ache e dia manipadua no medofo entena se message che ya de enti wundi hospital akwani aba ene wo hawo neto atwa eduro baako e na me kanfo de ama 3p garlic mixture eduro bi a wonum bia obetumi anum 3p e de aka ho eduro de empene se wo beto na wanom na emom se wo to na wonum nko ade a enhyiranka nyame se wobedi ho adanse e de akere afoforo entra ma diabetes nti wani mfra diabetes nti yentwa wonan diabetes nti wontumi nya adwuma e wo se woye na emom yenhwe ne sei ebede na wobi ehunu se wanya siche yade ye number ni ye frɛ doctor sisi ane ne eni enkomo ye number ni ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 frɛ doctor sisi ane phone na ye krado ne eni enkomo ebede no hu se wanya diabetes obi a obenya diabetes bia no de ye wunie ensukom de won tempa wonum nsua sese na ensukom saade na omini mu awie utum se omini mu aye dry wonum nsua na wo se pressure obenum nsu foforo diabetes na ebo onkaye no obinya diabetes ya kane na wani hu na de pa but ubon so obi fra kire ba na wani suo wisi onhye da hu ne yie obinya diabetes ya ekuro tunu a enwua da wanhwe yi a na edidim ni akotwa wonan so obinya diabetes ya ewo honom a na wuntiri mu twetwew na wona ase pagya wode won samia wonsa wonan na atom wode wona hyempa bomu kura enkom na wo twetwew woda na adwo na wo hyehyew wontumi na mfifire tew ni nyina eye ne ma eche se diabetes ebo wonkaye anase wanya bi diabetes wo bi so ana wonya bia woye adwuma kakra bi ne wabre na ne ho kyere no ase na ponapo so aye memere odwonso gu hono na epu ahuro oka dwonso ne hwa na ye frem odwonso ten we nyina ye niema eda di manipa hunu se wanya diabetes edru ebeboa o eye 3p garlic mixture medofo pebinom na abedi ho adanse e de akere afoforo eniema ekofa diabetes ebre nipa enie kai hu se enye sikyira ye di ene my diabetes na emom aduane a yedi no emu glucose no sentumi anko ba bia ewo nipaduanum na ekota afaako ewo mogyanum a eno ene kofa diabetes e de brew obi benya diabetes ya na we obi a ope anadwudidie pa ene Ghana ha ye wo no obi se anam de mempon adwuma ntem ejokodu fie be 10 o'clock kwa obekọ no osi banku ho banku obawie fufu obedie owi anu wada ubenya diabetes because aduane na ntimi nnane ebeda wo mogyanum entumi nnane ebe masrade abanipaduanum obi otanya diabetes obi ope enam bebrebe enam enam obi bawie no ebeje wonsem mesrew susu winam jana judidie nanum 3p garlic mixture na diabetes emfiri wo so obi benya diabetes nso a obi a waye kese ama na boroso na onsanye exercise na wontimi nso ntua nano ubenya diabetes obi a onum nsa bebrebe ubenya diabetes obi nso so honum a nyini because who said the more na wu nyini no na hormones ni bi ekofom the more na wu nyini no wontimi nya exercise etinimo bebre na koso nipaduanum enti na wo maami bi wo papa bi wo nua bi wo ankasa wo fia eni kwansa wo ma 3p garlic mixture epa wo ho shaase no free ne ena 3p nso enye se wo yare nko a na wo se wonom wo de fa ye wadru na yare pa de one no etonkwanta mapai pebinom
na abedi ho adanse e de akire afoforo ye number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 owo kumasi aboru akolena heba Dani heba Criske heba ubenya 3P garlic mixture ho for enko Albert Sam takrade AA mensa ewo ho Koforidia eye Gapson Pharmacy Momoni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene dinhwani mu odo ani kire temale nso a wofakojo ne herbal shop hono mu a ye ben bia electromat ne wono ododu hono mu a ubusa ofakojo a obi abekire ena wodo ani kire Ekus Pharmacy nso a Ashaman ubenya 3P garlic mixture Madina Health Alert Clinic ewo ho ena wodo ani enso ekire Accra Okanshin so a Casework Kofsam ena Angel Herba ewo ho wo de wo kwa wo se o be 3P garlic mixture edro we de empene say obeto na wanom na emom se wonnom nko ade a eda no ankasa emfra no pa enkosi anwumere no obehunu se wonnom aduro papa bi akoni padue no ye number ya brede enko twetwe no AC no 3P garlic mixture Herbal Center bia any pharmacy shop obenya biato number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaisa edro no eye 3P garlic mixture yemi bo adasene ye no besehia nyame ensha papa oba kunadu se awie wode ye ewra 3P akache ne akwaji adupa ya ebeboa ye anompa sanse nipa ye ne yare ena enam ye kwa ahoma ne esobiem hello ya Mr. Kwabuache medase yasan enya wo ebiemu mepa cha se de mu adie no ye ma wo mu ninko de aka ye ma ho ban breban ena brantie emehu wo na fei bua no na ma ne chefa na ontumi nkotenem ti ya Onsa uwa ha ena ofre no ena wan kasa kro ye na wo kasa ono nso ene yedi ne di ade yi wade se wa na kasa ono ne yedi ne di ade no enya na se o so apa je o so apa o so no a na de be ni do ni do ko de adan how say wo ha na offer papa no ana oh that be say ha me han say ni kwa fa we say na association to be ama no baso no so ya we una ono ya we se ni nua na je fie wo ho a eye awusi ya de na me say ono we say you put na wo mo pem we see wo mo kra na wo so mo pem no me because we am ba ya dada ye me de na je lo ngwa na ja ebi pa de o se o bi de bia ada no e mo so chenza ana so do dan gwa ni ga de o ko pan je no ba ko so ta ka te ye le ko de so bo ni na wo ai ye ta na wo ye ndi na e ba ta le so na di ye ni do bia de mo no because I don't know so but Oman tiate o no be na ngata an tiate ngo la ka obi di problem ta and don't obi di problem o so ani ba so what protest o protest so ma mo ntowa na no protest so edro dan no o ma mo ntowa na Kennedy so dan no e dan no tell you ntoye e dan no e ka tell you no ti be no o ko ba de den tan ga ta no no to ko so dan no ntoye bi o ntowa bi ya pa o ko na ba no o ko no mo e bi ni no no ti bi de mo at jiba on ko bi ka ta o ga ta ko ko na ko na ba ka ta o no ka mo wa ta me de so nga e bi ni ni bi o ka o ba wo ri o ade no hu hia no e na me bi sa question bi kra no wa doje me bi se we pokra na so ode a o ye stop na e ma mienu no aka no wo mu su ti se we ya na na me wo menya wo mo de problem so you need to o menya wo mo de
You see, only problem. The land is because Echo 3 years, 4 years, it is a year to dino. I will be to me. And I may just say, and fear do, Nas will be a better swedro dino, not and crying about when you say, oh, some cotton swedro dino, the ababo, on your diana so. Yenyan toy, but Metumia Quaya Lala Kakra, Menyan chance, Dan Kakra, Menyan Yakakra, me pesa me kobo kakra na me tremua, and no swing ye. And when you can say there, although the own channel, or a union. Now, they Mira, and your friend, Mr. A champion, what would that? So, woman say, well, we young champion, I think ye beshana japadium, and a more friend, no, and a wama, guess ye beshana japadium, wama, well, yashana japadium, nen 2 man in Tadi and Sikanka crowd will be an idea, one when you want to see. Papa, Ebian one ho. Ebian one the tira domu kura kwa kwa page maybe aye wo. What to what yes so. Ebian one ni papa fra bro tire ba ye. No de ni tira domu kwa page boy family man. And the na say o so to me friend be sense na what to say o papa we ye wo friend no e be sense na what to say ya na ai o friend be sense na what to say and na ho ye washi Any papa, you want my Ebia Yaudi account. Yaudi account, we will be back. But I want a man in a year. You see, you're not going to be I don't get 20 million. No, okay. Oh, no, 440,000. Hello? Hello, Mama, 40,000. Some be a crime was sent getting to 40,000 and could bet me the ayer dining who be big crowd. Papa, eh? Be a what you can say with 3 more days. We wicked. Me show a day mission TV so and would I shall die say bagaya Papa is a when February mother, I'm a brand to young Cushion and Tia Dine when you be. Oh, baby. Maybe some question when you are no some mammy and Papa who be
ɛyɛ wɔn papa fifire huebe ɛyɛ wɔn papa agya padeɛ ne nyinaa kɔ sisi ɛda yi wɔn ntumi nyinaa mɔ so ɛwɔ abere busuafoɔ nya bie mo nfa mmakyɛ fama wɔnom. Maami obiara ka se nso se mo wo de waka na wo de de obi bi abusan ti wo di bia me say busuan ti mu de papa Zanu to be sincere with you and that me wonu say ti mu de me wonu say busuan ko te da wa ma obi no re wa edan de so mu ni ba bia wo no say wo na ye ba pani ti wo papa nya bibi wa bra wo ohunu maami uti bra le ko se wo de wa ma you ready see ababa no makɔkyerɛ yɛ deɛ ɛna mi sɛ wɔn pɛ ɔba ɔpɛ no ɔkɛse ɔpɛ no ne wɔkyɛ no ɛnyɛ hwɛ ɔ papa number na no yi so fu ya ne yɛde bɛfrɛ no yɛbɛfrɛ no mepa kyɛ wo ne number no hɔ mepa kyɛ fuma no ne yɛfrɛ ne sesi a ne yɛhwɛ se bɛ yɛfrɛ papa ne sesi because ɛda efie na si hɔ yi me kura me ka sɛ manso wɔ so bibia ni so bibia yɛ correct papa enti sɛ ɔpam ho wobɛhunu na bia waya na wapam ho no wobɛkɔ no wɔ bɔ bi so ampakyɛw wobɛkɔ akɔtutu nkyɛnse dan na to agu ana efiro ɔno na ɔkɔ no bɔlu ɛsɛ wɔntumi mmɔ ne nyinaa so mfa ebia to bia no ɔba yɛ no wahunu wɔn ka sɛ ne papa esi dan mmiɛnsa yɛde baako ama deɛ na papa ɔpapa ware no ɛna aka mmienu nti ɔde ne pɛ kɔfa mmienu ɔnka saa wɔn sɛ papa mmienu bi ɛbɔ so yɛde ba pɛni ni ɔne na yiri na yiri ba pɛni na ɔkura ne ba ne deɛ mu wie yɛ ne deɛ ma no wɔne ne ma mu de ne deɛ ma no wɔne ne ma na afei deɛ biem ɛdeɛ na si wɔn kwan sɛ wɔn nso deɛ yi mo de wɔn deɛ bɛ mu wɔn ɛdeɛ na si wɔn kwan mo bɔ na ɛhɔ yɛ machine mo ayɛ mo adwene sɛ mo bɛbɔ na borɔ na mmienu no aka no so minim sɛ mo bɔ wɔn aborɔ bi kɔ wɔn mo bi a nka no nka wo bɛka sɛ bi a wɔn yɛ asotie maa mo no ma mo wɔn bi but wɔntumi nka sɛ wɔn mo bi yɛ bi ɛmepakye wo esuaduro dan no ɔho ɛnyɛ hwɛ hɔ mamefoɔ no bi na tim hwɛ so mamefoɔ no bia hello Mr. Kwambu acheme say suaduro dan no ɛnyɛ hwɛ so mamefoɔ no bi na tim suaduro dan no ai ɛnyɛ hwɛ so mamefoɔ no bi na tim suaduro dan yɛ bɔ so de pache wo hwɛ so mamefoɔ no bi na tim mesi no wonim abrantie yi papa brɛ so wɔn kura ti ɔtua dan ɛba ne nam obi anti so mamefoɔ no bi tim papa wokɔ a wakyɛ wokɔ a wanya sɛn bɛsɛ wokɔ suaduro kɔhwɛ suaduro dan no ɛnyɛ efie na nya sɛn mfie sɛn ni suaduro dan no mepakye wokɔ a wɔde w'ani kura twa wisi kɔhwɛ yɛ no ɛnyɛ abosom ana mfie sɛn exactly wɔn nkɔ hɔ hwɛ so mame na ti hɔ wobi a wonim papa ne brɛ woni papa na na papa ne yare ye hwe ho mamini no enye ono na hwe papa no ene wono entua dan ka wotim ena ne ba ne nam papa se ne me pa cho ti papa ne yare ne brɛ mo ta ne pa ɛni abirante mu kyerɛ ne paa hwɛ so ma yɛ nipa hunu ba meka sɛ nipa hunu na te wɔ akyɛ sɛ nipa wɔn mma yɛ busua no wɔn nu na tim wɔtim wɔn kyerɛ ka ne ba ne mu enipa hunu ti ɛhamɔ enipa hunu wɔte dan ne mu ɛhamɔ. Niya ne papa deɛ no wɔnante bankyere aseɛ ne sɛn papa ɛmeɛ nkasa wɔ tirimɔdenfoɔ ɛmeɛ nkasa wɔ tirimɔdenfoɔ na so wɔn sɛ saman wɔ hɔ sɛ deɛ nipa bi kan na papa Mr. Achampɔn ne saman wɔbɛdi mo ho yaw wɔbɛ efie na mi hwɛ yi efie se kakra ɛdan na agye afa saa papa ne bɛdi mo ho yaw ne saman bɛdi mo ho yaw. Let me ask you something. Let me ask you something. So when I want to yes, I padi we nyina. Ene nyame ato ne sade afra wo. Ene abusuafo
eya wo ma ne say ye papa ka wani beje bi ma why you be re what kwa so de bayin bi so me se wo kwa so de bayin ai ba se wo kwa so de de wo kwa so de o kristoni suro o kristoni enye sade na moye no se wo usum nyame pa se wo pe heaven ye biako na se wo kwa asore kwoto connection wo bo afode wo kwotie ba wo nye kristoni edan no hwemfuye na nipa ba bi atena wo se na wo papa ba ko fra brochire ba wa ma papa se wo bi hwe obi o enti wo to na oditi adoma papa adwuma ye ebia wo fra brochire ba ensi wo kwan bia se de mu kan ensi wo kwan bia se mo de abrantie ne wa wuru ma se true room be ma no rooms be ma no no akotrem ensi ho kwan papa yenya iboni a sorry a ye ka ye sisi so ni ye prim yakoma ni ye didi nipa owo edama sankom ye ba ko fo owo diamond sankom enye ba ko fo na ewo papa asam ne ya me ya na ko o je da bo mudi na ko mudi wo ma yenka no kore mudi wo bro edan no mu amunkom mu so mu fa mama nkom ena man nante de yimanu o wode me pese question we ensan do oje me emma mienu no wo mu ya sotie mamo no mu de wo mu chafa mo ma na no mi no ngwa wo ni Mr. Kwache wo de wo mu chafa mo mo wo de wo ya pa papa so wo biti mu aka mahunu efi ya me hwe no TV so ade ato so yi se wo biti mu a enka nya ne se mu agya fa nka mahunu meaning se nkora mienu no wo mo sanka wo no me de ma bro eye wickedness eye pure wickedness 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 papa Wababa 38 years. Papa so by your son and Nediamano 38 years. When you say, only new saying, and somebody or my Japadia. Me, I'm not fighting for Kennedy alone. I'm fighting for a mamias. Me, Nuna Kadina. But one day, Papa, one day. We'll be him your baby show be. Let me tell you something. We'll be him your baby show be. One day. Me come watch it. When you go upon our woman no show him, never cry, one much a family of no more cotram. Say will be anka redia any abrantie won cast up 12 bedrooms ni nyina wanya kakra wa kokunu bodo ni china ye beba ho na imom no okwa akoton chanse ni nua ni chira wo beba ho ye beba ho ye ba okoton chanse ni nua okobo 2 bedrooms so na wan tedem abusia bo ko tuntumu so mi anko Ajubre before ni ejapade ni brabo ni ejapade apre what is this obi wu na chinti enya ore ho obi awu ne ma wonwene ne ma ho Maa Akos na me kasa asem we yesese wotete ejanka kunani a ha oye ho kra wa brabo ensi uye da wo mo yesa de no munyai obi wu a omunyai ma ne ma enche na ejapade wo na chi ujina ma hwese obema na pepepe ya bem ne ma no asisie mem na ubenya nhira na nyese busuapani no ujina ma kenten ya busuapani efie na mokom
ebe kaka ebe jiri egu ebe jiri egu ebe sai kwa ede yankwa ya bibifo ya ni bre ewunya de achi owu achi japade apre do yenyae na emoaye se wo mo ma na se akamura na ajiegu o na se sei de wa aguna so do me problem ne se de wa aguna so aduro no maboso o dodo ma me fo ni bi na tim papa mu ma me fo ni bi na tim ne mai wo ho ebi kura papa woni ba bi te o mu tremwe na no obi na kwatrem no wonu wonu mabusua no ho hwe no wonu na tim ne de ha mo we omo time se akokpa eboko godi enkokọ na ene bi no mo ye no ya bro woni pe bitiri mo totally wickedness rade nyame wote nsem bi se ana obi ho to onim se bi agro na nipa die eto abafa ho a me do fopa we nyina mu no sa pomuden na sisi ya enko ba bia nti esrew ye kan nyina no ne ye hwese ya pomuden no ebetimi agina ne na asoye na ama ya brabo no entu etimi tintim na ye de say de SD kakan no say de ye end of year resolution ye kan say de be ya obi biara pomuden be sisi ne ho so nti no eno an ye agina me nsesa no ye mane nko benkuma na nifa ye nam kwanten na kwanten no eye tetiatempon no so eye bibidro no bra ene habama ene ntahini kohini eno nko a bibi fufuro bi enka ho enti mesro se wo pe baby papa akọ na se wapomuden asisi ne ho se na asisi ne ho so yia no wa found to my perfra wa pomuden kwa so a enfo ni nkyire baby ya say Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso ya Dr. Grace Bodu aso ye ho nko a ne ye kanfo de ama obi sori oso opa pomuden papa wanante se china bre wosemekwa ne ya jimiska me hunu suzeze de menyi obi ani wo sa nipa no Dr. Grace Bodu ton sa afro sebra woni ne meto nchia wo de oba wo ntua hweo wo de anchia to na wo se me no to nchia wo sam yare na me ho tomia me di we na beda wase ana ahwe me na me ho tomi wi ana metua oka simple wonu ni asem wo de wo start ya ho na be hu se nchia to no beto aso ana oba withdraw etimi sro kumase anom Oshim School Junction Barekese kwan so ena enkran pumpuni mantem so eye new Achimota Petroleum ye ne Family Life International School no ena edi hwe animu sabia ho na ye sanso fra honom New Boy Town enti sa wo tekem na akonkran afo ni kire honom kumase anso Oshim School Junction Barekese kwan so ye numbers no eye 0543 320030 0543 320030 and 0244 126 123 0244 126 123 bomode na frɛ na woni ye ntwetwe nkomo ye kɔ Dr. Gabi honum na afɛ de obia no ono so ato aso aman Mr. Miche wa wie. We were hitting rough. Easy. Enya wie. Ade china se anti asem fufura. That is a new day. Exactly. Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Ye transi bia na ye apomodi ho asem ne ye ka. E de kire se ene ye onia bebre ho a e boda amanfo pa e bi stress. E bi nso eye sebi. Obu a yade bia ba besue ne so a nip system ni ntimi nya den enko yade no eno nti because of that nti Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ba be transia all the time no you make sure say yade ni amabetutu akwan mu a amanfo be hunu se na omapomodin eso mfa so ye den etie na de be kan se sania kuro biye mu no ye wo asojafo ana asrafo a juma omu dini se omu de niam atutu akwan mu na sebi omatima bo man bia ho ban se na be infiltrators enwura o man ni mu no sa pepepe ne nipadua na tise kuro no so no eno so wona sradom a efra ni immune system a juma mu di ne se on protect body ni territories no and organs no against other your friends infections ni yade ahodo bebre na die ntina tisa etisa ne se ade bia hu hia bia no ye man protection entina nipadua no nyankopɔ ahye da bɔ asra domo your friends immune system they are protecting no and to protecting dia send ya soja for so nya akade anse no mo dia bɔ man ban no sa pepepe nso ne twa se yenso ye nya akade sabi immune system no so be nya akade dia bɔ nipadua no ban
na ye baby sa say dia de ne akadia immune system no be use dia boa ama nipadua na sipia sita ɛhɔ ne ye be hia sa protein vitamins minerals carbohydrate weni nuane nu a ɛwɔ haban ne nubramu nuane mu a sabi grace gift select e de sa yade saa ne ma ne akadia immune system no pes ohia a obetimi de ayde e de aboni padua no ban no wasa de ayde e de fight etia sabi outside invaders ne yade ahodo aka na de e kan say saa ne ma no so wobenya de a na twase wonya clinic a wo ye saa de no mo adwuma no mo ye hwemu no mo timi nya saa nuo no mo timi de yade e de treat ana so mo timi di sa nipadua ne yade wo ya chemato ayde akom sami ne ka say yo nipa ni bi wo ho a yade aba be suye ne so no bekom no na mo jana kasa na fia bi efi bi ayden abam obuwa na hrawa obuwa ne sawa anase obuwa okra mpo a mikan ene mena bo ne ho aka ubewuram na de boni bi a nsese ko nipadua ne mu no ana ono ne kwansem na wo mu nti odi ana di sa yade ne yeden e bae de e kan se eno na se oba grace gift be ma advice abisa won se mebra ye wo interview hu bebia akofa yade ne yeden e di free because yade bia no se ba nipadua no so na se ye betuma boa ma nipadua na ko a ene ne twase ye hunu bebia yade ne yeden e free ba enti sami no kasa obu ho a ne yade e ba nyina e because of ne nkwansem no ne ma egum ye musuo ade ba ko no ye oni ma ni obi ho so a make ni nsu a wonom ense da nye hygienic ena de yade yeden ebre no obu ho so a make se e bia otu okwamponi odidi de bia eso aduane na okor odi no body ne select nuane no de ma tissues na esa so onya apomutene ho adwuma anase de friends exercise nti no na saa ne ma no sabi enuane no woni mu saa eno enya adwuma nipadua no fa nya adwuma eti eba de sabe pepa nipadua no eden eba mrewo ye ba ni mu obosi no wonya yade bebre etu wodidi after any time bia na etwaso wo ya apomutene ho adwuma anase exercise na nipadua ntimi yusu sabi enuane no na atwetwe free nuane mu no no so utilize de ahoden anase wo de yeden wo de bo nipadua no ban na ade ba ko a ye pese ye sa kan biom ne se esese nipa bia no tena senso a wo sa dwene wo se na clinic ya mi koyi se me kwa die method ne be same yade grace gift oba ho ya o method bebre enya duro nko na ye disa yade ebu o beba no exercise ene betimi de atwa ma wo obu o so betwa sleeping ene de ama no enda sleeping therapy ye betwa de yade e de ama no obu o so asemi ne o kasa yi na yade na ehia so obenum so bebre yes ansa ne wo yade no so hia eduro se twase yade ma ana obu o so ne yade no ehia se asesa environment ne yade edema no yo nipa bu o so asemi kan e bia wo mu nsem ha no but bekom no na ono an so ena masa wo mu nsem ne yade ha no ibi krampo ye sex anase sebi mpamo agura ye di krampo no ye okwa ye faso di no edi nyinsen na no bi obi ba grace gift ye hwa no na chese awo no ontimi nya de enwo oba ne ye okay be ma no so ye okay but ye hwe mu hwa na ibi krampo de mpamo agura na nkasa no kwa mfaso di no na nye ena akofa sa problem na ye aba e ho no ye betuma correct ama na chese won hu se na ye etie grace gift ye sha se ye adwuma nye ne ache ye se onim adwuma so a won suro broni bebre na aba last year nipa edu omo to Dr. Grace Buadu ene number say 200 baby sa omo e ba na wo mu samsam dia record ene bi me ba no dwudwe mu sam so a eno so record ene yade bia so e wo so de baba Grace gift no so ye de haban duro kiro ji be den e be ama obabu wa sam ne o kasa yi oto wa na no shin seja edu ala do a no shin seja obu o ho a so oto wo krampo a uhu ne ye no onya adwuma bia na so mfifire etimeti ne saa odwene wa onti ase bema bu also at the same thing no eno no back the bad grace gift eno so ye behwe ne ade niam nyina tutu de bia bebia twa se eden eda eno so ye behwe e de amount grace gift back clinic and laboratory services ne e kan say we ye quality home of quality healthcare yade bia I feel say yade no wo do wani kire grace gift I behwe mama na asem dey sa wo mu ni say apart from say grace gift be your interview awunu bebia yade free ba no be so mo se o sa ma wo no ye sa wo lab a e betumi dia check wo be bia yade no pempen so akoye den akoduru asem dey wo mu no obia so be ba obia ne nya da gehwe no 111111 mema o meka se nipa dɔɔso ntunti se be wo ba wo be che da bi wo de bra se wo ba nipa na dɔɔso wo nti na wo eno so bra e ka ho nti twa so ba because adanse e kire se grace gift asa yade for several years bebre na na nya o ma ho to ene o mfa ahodie enti de eka so do wani kire grace gift e be hwa ma abrochire fo no so entie obi bia o yade bia e koranko e wo ne so mike o se firi abrochire e ba Ghana e wa etu won timi fa play nya den e ma
yes ɛno no sɛ wofa yɛ numbers na yɛbɛbobɔ no na sɛ wo ne yɛ kasa a yɛbɛhu kwan a yɛbɛfa so de yɛ ayaresa no aduru hɔ obi nso wɔ Ghana ha baabi a ɔno deɛ ɔso wɔntumi nto anam ma but ɔpɛ sɛ yɛ package aduro de sɛ ne no ɛno nso wofrɛ yɛ lines no a na sɛ woka a yɛbɛyɛ kwan a yɛbɛfa so de saa nneɛma nyinaa toto ne yɛasɛ ne waduro yɛ dɛn ɛwɔ hɔ deɛ yɛka no yɛnyɛ agorɔ ne yɛdi na mmom yɛka asɛm paa na yɛbɛkyerɛ kwan biem na afei yɛabobɔ yɛ numbers no so na yɛahwɛ deɛ bɛyɛ Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services aso they said Dr. Gabidi ka kan no ho de nya sa wo ba ya na ya asese drone dia ma da bi ye wo laboratory service wo hon ma ye be mo akọ ye hwehwe mo gem screen from A to Z ni ahwe kofare bai no ye wia ansana physio so ho wako physio ama afa no so ya hwetwe massage o kama enti wo ba doctor hon ma consulting room ho doctor so no atena se wanya abotra kyerɛkyerɛw adekodi akoso wɔ nipaduam mesro ho de oba questions no wo bebusa wa misa kro doctor no kro ma misa na emomo no kasa wi ade kyerɛ wadwe na wo so asa bisa na aboa sebe ya wapomuden no ebesisi ne ho so yesan so san yare awie na wo kwa ya san so ama first aid a wo de bebo ho by sebe ya ohaw no emabio mesro we wunya no ba bio agesa Dr. Grace Bodu aso yenkwa enunti ene yeto nsa afro se how no fabedan Dr. Grace Bodu aso Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services no na obedru ho no ma anop masibre no eye denara won sabeka enti mesro kumase hanum ya hwe e wo Shim School Junction Barekese kwan so ena enkran pumpuni mantem so ye wo new Achimota Petroleum ye ne Family Life International School no ena edi hwe animu mesro frɛ na woni yentwetwe nkomo e wo 0246 518 003 0246 518 003 0242 72 52 74 0242 72 52 74 the chat to Dr. Grace Bodu de no 0543 32 32 00 30 0242 0543 32 32 00 30 yeah do bibia sinyame hira mo pa nyame ensha so papa medase ajubi ye call Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Bodu akache na yakoje enupa nti kwoi na kosa ho yade etiefo ye twa ye ho aba sema ye ba ye de aka nyina beto aso champo chesku kenede champo wo mi abema ye frɛ no kwambo ache na me papa wuye me papa dwapade na watena so nti ntwaye na me de ba se pese me de bedam na me pacho ebra dwapade wo de enyanura chirechire nyina me pacho bra me SS na me papa ya tikreta driver ebe fa me kotena na be wanchen 1 year na me papa ba no se na adwuma na waye no pese wodi me sinanan nti me di na tikreta na chi saa ne ya adwuma saa 8 years 8 years na me hu kanu o ma company ne ye bibia na company ne se kai ni wo ti me de to me papa ni me se na dauma o ma me nkodidi ne namfofo ne bia chi kakra na emre pam ne se ye frɛ no a maba ma me papa nso ti ase ti ma me me papa me namfofo ne nam saa ne ye koba enti me kakra bi no me papa be yale enti me papa yale me papa frɛ me ma me ba fie no da o ma me nkyɛn ma me besra me papa ne me papa kasai no so me ba so wa behwe me ameda ase pa ne no ba o papa bompae ma me se papa mate enti emre kakra bi no na me ne din sa wo so sa anti me di me nyonko na chi me ko togo enti ko togo no anam se da bi chale ya be lo ko dia ma me mra Ghana mu na me fle me papa se dem papa won sitie me ba e be fle papa na papa se kan me pa chaw pa me srew o papa na nke we se me bua o ma usi manan na nso enka akiri na emum yade na aka no dem nim se mekọ enti kwan bia so no ma ye bibia ato me bag mu a mi wi achi no wonso be hu se o papa suma o so no wanya so mfa so enti me papa ka sa asem no
and I'm saying we are to go now go catch him and say there be me papa na ye me na me penny to say but penny the over papa ya was say ja adwuma wo na be fa papa nso di tuna na mo eti me ba me free to go be do Ghana mu na no ana no papa enua ba friend say o papa ka ba bi o and I'm say so na me papa kasa eni na wotwe papa ka ba bi na me frɛ me papa nua kwa mboachi enti me frɛ no no say ampa o papa kora na me di ne ba mo kyere enti tweme ti ampa odi ambulance be do no bi mam say hwe papa na da na mkotra papa nche na me ne di kwa share fridge edi kwa share fridge mu wiye no abusua me tu say ye hye ayi mame di to me na nanim say ye yi a e wo say emma ene ne pa agya etena se na ye hu kwan e be fa so e be papa yi me na na brewa nam say me ne trenti odi to nanim say ne ba pani ba kwa wa buchire no odi sika ye 200 million ye first sika no abanti edi be ye bibia nam so na ayi no me pa chan nam say emma so no wo say eto adaka ene wo say adaka no siem before ne se o ma fa adaka ka ne bibia ka nam so ne sa na te de nana yenso ye wadi sedi a yedi be sie papa no so wadama no ase ti ma me nyina ye ayi ni wiye no ena abusua tenase ye eda adwuada no tenase no me papa nso owo ma amiensa me na me na me dikan ena ba ko toso ye different mothers enye ma me ba ko ma messages about say this the man is very very wicked pa or you wicked obedient no say wa friends our person ye chane baby a dine wo wa guna so adru na okohwe ma yes obi tumu ana say ya ton a ono so dia waka no messages no edoso pa obi say e wo say sa obi wu ana abusua pani yemfa we na hwe so na wo say ye twane nyina mu obi na eka ma bena wadi free abrekuma ena ba ye we say he needs to be arrested. Please, this man is very wicked. We've been so edia what they buy no messages need us but odi mama kwaina onwura mu ne wi ya kenkan dia kanina yo adesima ma ye kodwa so na edro ye nei ewo dwa so da sani bia betumi anya bie pa first aid wo betumi dia ka ho eye gasto mixture obi a wo ye funu ta ye wo ya wo bo ano didi wi aba se wo bo ano se na eye wo ya anasa wo de emfa ho ne time ma obedidi bia no tese aduane no anyam kwasi broni be se indigestion sa wo sa ha oni bi dia ene na gasto mixture eno ne adura mekamfo ede ama afa obi a diarrhea ha wo obi a obota hyehye wo anasa wotayi mframa basa eye gasto mixture afa wo yoba na ukwa fikyire na ho niema so emaye wote yawo anase ensisi so anase wa hemfie ho no kura no niema basa bi firi ho ba enkandi akira wadro eye mesoplax mixture eye do papa ya emanyina da wo bia ehia biem kuma se wo pedodo moto a Misty Herbal Colinac Herbal afa so cap herbal sunyane Ekus Pharmacy Ashaman Nana Boache ewo Tema Community One Market Repatch Ventures ewo Drag Lane afa Jeff Herbal Mankasim ne Albert Sam ho eho nyina da wo benya edu papa bi atom 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science egusua eka wo se admission ekosom wa obawie senior high no kwa science na pesa wo to so a ekwa health information management first degree and as a science student a pesa wo to so ye programs ahodo na obaye medical doctor no akwanya no aba e de ama so obenya admission e wo College of Medicine and Allied Science wo mo je asuafo bia wo bibia da ya wo science background there what wadi na bomade nso se wo mo science programs ahodo ni nyina wo mo eye bia no nti wo pe enchiremu bia e de afa College of Medicine and Allied Science ho a ene bomode ase wo be ko wo mo email mum eye info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh eye afre 0208456556 0208456558
Grow Fine Herbal Tonic mojadro papa ye wodwa so obi a wona seta peja wa wontumi ni die wotase meet me no miensa wonan no na efa no ayetitiriti ma wonsa enka Grow Fine mojadro afa wa na krokota che wo ade asa nipa nyina dai he kogu ha bibira na kogu ha bibira adwendwen wo ba dwan na chese ade a chese wie ma wonsa nka Grow Fine Herbal Tonic na wona etumi ayode de wa yade a che wo pese wogina wona so ntempa no a wadro Grow Fine mojadro afa yi ba ofichi kono eniema nkoye Grow Fine Herbal Tonic. Grow Fine nipadua mu adwuma huru mojemom moda sene wutimi de ho eno ntia pebito pharmacy na fe herbal shop bia emom. Grow Fine makes you grow fine eno ti frɛ 0244 596532 0244 596532 akwantu papa akwantu ayebekɔ na yetimi akɔbubira asaba yechie de obetu kwan no nkwada abonten basa sa wo ya bayi na obetu kwan na anya ba bi fa utrin to de mesra wada emmo kwan bi asom yano ntu pese wutu kwan sa wo kɔ nsrahwɛ sa wo kɔ yɛ adwuma ana se wo kwa kosua de wo so so opesa onu abusua nyina relocation mutu edi from mange na mutu bata ekotena aman bi te se Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil ene ye Emax Global Link Limited wo mudu betu kwan ya wo mre hom wo pesa okoye adwuma se nurse ni ana se midwife wo eye lab technician ana se adwuma ben na wo mu Emax edu betu kwan kra wo mre hom wo de ene so be frɛ wo mo na ba bi bia da opesa wo tu kwan kono wo de ahye wo no sa wo mba yen krata sɛm nyina kama edi amount na wo so atimi atukwan akobubira afe wo apesa ofa wade ene adoption so enya onkrata Emax Global Link Limited ewo ho edi amount wo mo esa boa wo ewo work visa ho study visa work and study visa afe permanent residence application ni nyinada wonu be bo pama bibia koyi edi amount flight reservation hotel reservation and afe car rentals o man Ghana ha say so e ba na car rentals papa dia eye Emax Global Link Limited eno ti ahwe wonu macha kwan e won kran Wager White Cross one West Africa Decotals ena edi enhwe Kumase Asafo one Snit office edi enhwe 053582 3871 0535823871 Malaria draw time herbal mixture will be edi one dance sampa edroni TIME kama pa we dracha sane ebreda ho enonti malaria no achew eba na kwa time herbal mixture they want to mini die na poso tire ne ya their immune system no ewo form enonti da biara da wo yade time herbal mixture no na beboa wo ama immune system na timeja ne na so abre bia no yade bia ntimi magin hini ewo nipaduam enonti herbal shop any pharmacy shop bia no bo remu a wo se wo pe TIME time herbal mixture 0244 417669 0244 417669 Transp natural mineral water abuju so ye Kenya nipadua ensuo de ye ensuo mankwa na eso ensuo nye bia ne no mo dodo no aso sa ma nipadua ne yade eno nti upensu papa ebe ma nipadua ne nkwa de a eye Transp natural mineral water ensuo we nkwa nti ene bogafo no mo ba bedru pe wo mo nyensu papa no kane no na nanko bitu kwa bedru Ghana ha se ya oba benom Ghana ensuo kwa wasema kwa yade ne de Transp natural mineral water no a ene adeji ahoho sa so ena de wo ye wedding de water ne bedi anase dwabo bia party no Transp natural mineral water no ni super papa ya wo behia ede asom ahoho hya no so mame se FDA for age wono matom ba bia wo motu nsuo no so ehote kama pa eno nti wase men kan che se ba bia wo ewo man Ghana mu dwuma bia wo die ensududo bia wo hia no bo modern so be frɛ Transp natural mineral water na wono mabra nsuo na so watimanya bie ede asom ahoho Transp number eye 0503 3726 36 0503 372636 Mausa enka Congo ointment na fatu ensawansawani wiwie no fatu ase kra afei empompota abobom ekro na eguo nantama proprom enkrati hu kakarere wonso ahonam etakekawo eye Congo ointment no a na sa hawo no udi betu ase oba tai wo ba oba no diaper bomode fa bisrasa ne to ho sade be ya ensansa basa bia enkogu akoda ne to ho sa so na oba wankasa no ubetumi ade asiesia ahimfie ho enam se ema ne nyina se
USA, Congo, Emma Obaye Obesima Ankasa, Every Natural Ventures, Herbal Shop, and a pharmacy shop be a subenya be at home. 0204 61 61 61 0204 61 61 61. Alaska Star Enterprise, Alaska, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers, DFA, quality designs, and your wall office now PBSC more, and as I would them on PBSC, Alaska chain FM studio, TV studio, baby beada, a banner where CCN wallpaper and quadia, Alaska Star Enterprise, and I was I would do any HM, a fair bed sheet, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, air posi chemicals, and a fair waterproof chemicals, stickers nina dam, ebusu tam, Alaska Star Enterprise, sofa covers, any wall frames, Alaska se wadi bia benuti, was way to four bomoding, Saudu and Ibechemo, Ewo Kumasia Dum, Mrs. Anoche Plaza, Abrosani mom, now swako jodi, Abu Mire Muko Tunu Dudu mom, now sweaty mia tong and yahu emphaso, ya no frame, 0268 41 9596, 0268 41 9596. Afe Charistic Ventures. Zahara no papa pa wadi abedwa som Zahara mixture eno ne edi to malaria se kama pa na Zahara mixture no esan so ene topa ye no ene namom Zahara capsules ye ka edi bom se de be ye nemu sayade no ye de betu ase deku ema ni padua ade ne ho eno nti why infections ache wo so pa no wo behia Zahara mixture ene G capsules no wo de topa ye no abe me nsuo na fe infections no watimi eto ase wo ye be man so ama onsa enka Zahara man capsules na ene mumbreye ni nyina ento ase emfama hindi heba mesha eso bebo papa ema immune system no etumi ejane na so eno nti ho na mre nemu sa yade hodo nyina da eye Zahara no papa ena yade ye ho eto so 0246 34 8334 0246 34 8334. Ama medase papa se wodi yen akọ edwam na fe akoto ni mahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na utie Akoma na wo hwebie Facebook na fe YouTube TikTok wonso wo hwebie ho ma menua bema akwaba ya na ma nte wonka kasa memem yo ma we de boni bi anim na mikra metia mentia asem na wo ka no na de wa we de boni bi anim we din Sedu Ibrahim. Wo free hina bai? Pacho mi fra from Kwanta. From Kwanta. Okay. Meet you. Yo ma we di asema krebi na me de beda mo. Papa wu ajaye. Awu jaye fie. Amenu yapani ye friend Karim Ibrahim. Mini mi ne wo efie ho. Me bla no wa di mani sa. Tse wa kam ya hye. Bibia me ye bia no enye me de ma respect no. Because papa wu ye wona ye panini. Ka yesim for de ya ni say nua pani de wo papa ti say ni matter how I was say odi buo ye den e de ma no otu kwan no wo Nigeria no ni Ghana me for the 1988 na me wol my free mu na say ye ni ehwe wol my no ansa na ofi Nigeria ye den me for the achi be 4 years and obaye to obaye na say papa no if you ni krata no me na ode ma me na man so kra wo fie no so na me won off me buy nam se bra is oba e na wo ye oso o me buy bia nam so da bi ka Akoma to yem na makofi aba bibia ebe okay ampa e de oso yoyo ko ji krata no me de share ni se ne dan de wo bo se ne me ni no pagya me kosto no de me si form me de ma nwa dwumbone ama no tieja ifia na ma se wa o case yete wonum e ho ne yete na me fi wonam ba afro Kwanta wo fie no kata no bedi me nua insa ifie no atakwa me fie 9 rooms ama 40 tim na me woluma wo ho no na enua donti na omum bebrebe ntwa dan ka ba woluma no wu achi no amka se bra se woluma wu ye no ye niska nti ye mfrefie ofo ne ye no omontrase na ye nso omutimi ntwa akrakra ne mfanye edan ne ye because takwa me fie no sei oti ase nti omo hyase se onu twetwe ska krakra me de menso mbi onu no usum ti twa blog makonta itwa blog se de to fence wall ye two foundation no de mu ya ne se ho na dwemboni start ba ni trim ye two foundation na wi de mu ya ne se ofuro case obaye na o wasta be kagum am se bra enti na we yesa o se yan sakonta no ba mu a da cho be ka se fie ne ye de am se
obi a wuni hanom akontele timi agina mu wuni hanam bla ntina wo yesa blog no go sa say na me say there be blog no go on sa da bla no so da ho sa yete dia mato cement 6 bags ago on nti yɛn fan two foundation yɛn two 3 rooms enka takwa me no na wo two free okes wo bra because me ko trek ya obi ani ho wo de ba ko me de ba ko yisi fu de ba ko e ma ne de nyame ayo madom obi a wo de ba bite ye de wo so yo toya mani duru permanent na ma holding sai am se bra say ma holding asan ye gi fie ni sika na wo de to aso ta gi fie ni sika na wo de bi ton chance 2 packet anokura wo che wo kura no wo ton packet ba ko e chire na wo nye sika na wo sa to shemu ma wo de so yo wo boso ye den matukwa masai kokwan so me ba ya watu afuro kesa betra ba kunum wo de me de na sa ma han udi isi fudi ano sa ma han ehona ntokwa ni start ye no me ba na mzebla na ntina wo yesa wo dan na ma han udi me de me tete kwa me dem fudi ma han udi wo da betra ba kumo kwa mi fie nso wo ji huska mma me kura wotie kura se kura wonya omobo ade ntina wo yesa me yende me kan o sedu nya botre okay me kan sedu nya botre san me ka che sedu se nya botre ma me enso tapo nchene awoje wo ma me ma botre ne de wo so nya enti to bo ma me de nsa kamere no na botre no me de no na me ka se o ya wo se nya botre ya enen so me ka che se nya botre ya botre no one ne banam sa ma enye ye biom hwe enye wo no ne de na botre na me ko bibi studio ha botre na me ka ma ejere bia ma metio ma entina me de abawani no ye nwie yo ya ka asam ne nwie yo me pese wuti ho kakra de kire me etia me se munsuo kakra isba mansuo kakra nom na me kasa abotre anya se bia ma wie wa asam no me se nya abotre no wontwe wuni anya sa na me ka twa me na me ba wo de wo dia ma mo papa wuye no wa hene fa na kra de na tiri mo de nsam kra ye ni pa bi de sa kra eno so na de me ko kwa pa kra me bu afu akasa what's when you abotro so tampajere no wajo se edunya abotre se de bi edunya abotre sa so tampajere wajo we de Yakubu yesi yanduro ye ka ni jompo na ba ni kafie ni mukoka ebi na want asie do na ho ye de abuza pe ni kwasa asema odi de me mana ale sa na semonte Pastor Julius Ontera Yakubu mi se yanduro ye ka ni jompo na ba no kafie ni mukoka abana kafre ni mukonka siye abaka kafre ni mukonka gongorongo o se Yakubu be se yanduru ya kani gampo ina abana kafre ni mukonka ngoma jesu ye juma ya mojuma adade ya mojuma la o ma be de se bi ma be du ababom no edina ma gra e odi be jina je se no me hu be ko fa free o so ni mu to be to adade mo be peja no hu de o fa free je se be go du no Yakubu ni Muhammad radio I say no mu tu kwa hu eno o se mu duru ba bi a wo mo kro no a dono no mo de ko mbe bom no ma hu se ya duru ho na we na aba no so da dono no so to mo kro no poto wo kwa no so ti ka ne dwompo ye no na aba ne bom mu kon to mo nim say ya duru mo so no ka se mo say ya duru ye ka ne dwompo na aba ne kafe ni mu kon ka ye aba kafe ni mu kon ka o ka bibia mo ti ase ha ne ye duru ye ti de na che se ya duru Yakubu na abana kafe ni mu titwi I want to tree ni binti abana kafe ni mu kon ka ayano enya si ya duru Debi yeno gofu se mi yebo ma bazo pa o mama ni baba siri wiazi o mama ni baba siri wiazi papa Pastor Julius Akwaba agomi joso Akwaba Evangelist Akwaba papa na what you say adom say de nyame ss papers ni kakra me hwena ni wa enya si so na ni mu na atwe enu ane ne yaza just a man mo jadru aka bra bo no
so for my me chira wa bunu why ayo bunu abemuduro bunu ne nwa amega na mba ni na akrantie na me ara me da mfa akrantie nka na me da adwuma na me da adwuma oh so ba me ya chira wo de be mo so de gina wo hwe na hwe so a no wa fi chiri ne turum no wa hwe edura bem wo se timi hwehwe mo se pastor call you ya church for ntie o ba ye so church for ya ni ase ina na me ya duma bia ya de ni free ba na o Christian service laundry service Christian service ne channel Assemblies of God so from penny so be share o kwada so great chapel papa me chia mo nyina me pastor Reverend Eric Otiaje me chia na we yes na we jemu ha pelo was fantastic me chia na babes on the unity na babes on the unity me chia I'm aka wan ma aka wan ma na me chia okay kona ye wo bra ye betumi de be me say say pesa me ka bibia me wo bra metumi de aka nti we de we ye what do me nyina ye di ye dia afi wa tie sima o ba be bobo less than say na da be na tan ye be do ya chete fonya ma da man timi na maduru ha nyina ye abusa pani sabi ne nkasa asema asho o ba ye mi say no asho pa na so asem we ka bia ho nto me ti mu say no me say eh eno chi no ba obi ya ye ti ka kakra no abusa pani di na mba ha na da zen ka me pepe da na mo shimo quiet dam kwa na osam ho so ma ye hwe yes fie no na ye fa hwe fie no 12 rooms nko de baba ye guest house what na ye wuaja we ho we nko ade wo so adro no do prapra ni a wonnim papa no ho hwe na tim ono de muni problem ontenem but ne ono ane made hwe de fie ya ye 12 rooms ade su ba pa no Madam Monfa na yi oh ko bibi ni ko bibi ni before ngasa say you dwene fa say you dey say abrabo ya fa say say den odwene wo ba bia on dia se ndi obi a bode na bi say won be jan kofo na say obi a bo bresi to on bed ne ya ente say adi ya ma do trap ya but o abuza pe o dia wo sie we better why madam ma bia obi a wo dia wo sie na ne better anti obi die wani apre ho den bia o bi say na question o de na ba bi mo fa nya hwe ana me ga tell mama aya tactics ha yo oya ne ko ba say afi akula yo mu ja chiri dia akoye ho adwuma dia ma ne ma strategy say abuzu ayiba e ba na yina atwetwe ne say dia say obi ampa e chire dwo say kron it say konfa kofa de konfo be wi ade na so fi say be ya ora papa bi de ato no yina ni kura afi ba ko mfie meni mfie mi so so a chire dwo na afi de opeso de akwa say satan obi enim no na abuzu apeni ne nkwa na obi twa so ne nkwa na obi twa so sa mo a motetete abusu mu a obi bobra na onya bibi kakra na odija na mo na ma ba be kokota ko na ono mu na ope na japade kwa okọ na wo be kire mo wo be time wo e be time se ejapade obi aye nte wani abre ho den se eno na won so de be ba obra eno na won so de be ba obra obi ajapade eno na de be ba obra ma ye be ma akora na ko ho ye be ma akora na ko kwen pia ye be fa so ye be je ejapade we afiri ni nsem no ye be je kwen pia ye be fa so ye be je afiri ni nsem bia ye be je ye ma papa intra want to ayampia question bi no obusa platform musa no answer asem bi no obusa no answer question bi o pe be di fa na sebi impre biasa penity sa ma aha na megina de bia me ka kire nkofo se sebi nye panyi bia ne panyi sebi ya benya mpanimfo wo magimi ankasa enti se pani bia na so re se me kono akopa futua se we o pani akopa na futua amane na da wo so pani ya jam ma hwe ye fa bibia nto nchen se ya omonte dan mu na se onkonya bibia nkotem kire se anya hwe kura no ne ho nkire ne saa ebia o ne baby ti se single room kwa ne de 2 bedroom flat ote enti nkan yi mu pa na se wo nyansa se ma bawia se me be nhyira man krofo ma ade we sa wo ko gi loan mpo sa wo de be sie de ama han na wo de ma han wi a kakra renters for ne de be ba no wo be gege na wo pe bi percentage bi de ama emofra no na de aka wo de ato bank de aye renovation wo dan kwa ma we your wisdom obi obetese wo nua wu ajaja pade na sei na wo de afa so bia e be ka sam papa pe wa ya de wo de ato ma nwira afa ho sei na edan kwa bi
ebedu baby na Odro dan no kra no obi asende say ye nkyere no obekwa akohwe video ama ye nhwe se for sale kra bo ho a eche se dan ye ton ye obo anta de oba mi so mo dia ma han yo obi ntimu free mama me se obi akwa check wo ho ma check wo video dan ni ya ade amo ye na nya eye me ya pa se ase pe mo na mo ye kasa denden dia mo se boys na omumu ade omumu na de wa ye se bi predators akolai se eye wa wu ye mba ena wa film na nkabushafo aka kire yes adana Ghana fo abushafo mo tesa Muni ma otimi wu na japade a chenkrofo o ye wo de chenkrofo obewu no ye bekọ na ne bakra na o de a chenkrofo ma bibini dia ye wo lo krampo no na no ye biase na kwa we no kwabrani atama ko she bebi se memfa na ma na va so de ben niyo so ba chia wi obi o de ben o de ben se di trisu na pampas no ne sin ase kankan no nti o be ka cha so de ben o adana Ghana nko de ye ni bradia sa ye ni bradia sabi wenti na so obi ti ase na ye pena kuna fa na japade no na de wa ye se papa yi obi jana be dia kasa mu na mu kun na me ni achinye me nya achinye na nya achinye chira efisa se nye bribi na mo pa aye nka papa wu ye kana chi be ye yam obi kasa papa wu ye na chi anya den ansai na de mo aye na japade de chese obi kasa mu na mu kun na obi ani wa achinye je bia eje me sre wo fa na okwa mete yesi nyona odi ade obra peni di ade no wa broche odi wasi na so na sabi ke wa na nka odi de se nka nkra obeton obo arna mo yesa ma mesre papa no omna fom na ajapade na afiri ne yara onyini nsem firi so na om yemfa yie ntu yie nya nkra no enyoma ajapade kakra bi obedidi ho se busu apani ane de ama no but dan the door so nkra ni ntime fa ni wo yi obi ade ma no ade aka busu ade efie ne mienu we ye 12 rooms we ye yi nti no mo fa Edio, Ghana for the bay you go. Bay you go. Because the who you won't want Nanka. Papa ni 3 more thing. Papa ni 3 more thing. You say be a bank of 4 bruma, bra we won't time of. We won't time. Hwe bru ni anya de kotu. Sibi, wo de won so sibi le wuja. Why? Won so sibi pa ne wuja ho. Na mu due bododo nko fo de dia nko fo ne nko sie na mo na metana tana ma twetwe ho ma so me ye ho akaka bensem ho ayesem agese be bu nkotodwe agese be pamchao agese de dam fom agese ye mo yesa massa ansa eya wodia na osema ne bi de papa dia ene mo ye yesa massa me bu nkotodwe e me bu nkotodwe me konsuo e me pepa wo na ho me massa je ba se boni be no ye boni be no mo ye na wo ni se wo ye kam emra ansa wo de ne modi ama no ajabade ente se ne ye emra wo so ye bi we tiawa no o ye bi bia no ni asem mama ko ye ba ye si obi wu a obi ndi ade no ye pese wo toto akire yie wo hwe akire yie ena ye si di ade yem pesa anyoma we bie no nti no ena ye de obi si ho se wo die hwena cheche bibia totoniema yie enti na yesi bedi ade no na ye nka anya saade a anka ye be ma eba na eba panyini wo ba panyini wo ono antina ne papa ade so na wonye de sese wo ye because obia bra ye brama ye ma ye mra ma abusua because obia obo ne de enti obia bra obra ne menti na chirinti ankanya saa akwa bi ka wo se he na anya nkora ye nkrofo meya mi makoto pado mo abegu ho a na se me so da nka no anse ye nkonko a mejimani nko a ekopem sa da mewu onu anu no oboa onu anu no wo kwa bi papa bi kura hye to ho o se ni funu adaka watua ni funu adaka ato ho e mo obia nko han bibia onye nsa abode onye hwe waya na wo gato ho kabia ni ho ya me boka o mo bia moka me obi amfa bibia mantini funa daka ni wowu a o se mo fa ntum na mo ntam nkosie wo mpa abusuamanso bia na obi abeka se na mbo ka wa ha na mbo ka wa ha na me ma no efie na esia no wo papa bo ka enti yedie ni dabi ompa no ho asem wo hyehyɛ na chi aburo sei ntia o aburo sei no o hwe ni fie ohwe na chi onse ni nuanu yeli papa omo yeli pa bonefo nti yesese wo hyehye saa ne omane to ho no obi ameka se hey wo papa abo ka bi ato ho hwe maako kunani a okofa no second wife no wo wu ye no matena se wo de ndi ama no mo de ne di ama no mo si fie ne yamiensa
enti mo tena mo yi ba enti mienu aka nya na wa ade mi nsa che no ya any say jipe fo kwa na sha de mi nsa ba ko nya bie any say mo de ma no na de owa brochire no aba na mo tena se abusua tena se owu ye wieye yakata na chi awie kunani ye efie no ya miensa ka wo mu woni ukuru na net ye enti tafufie ya de ma woni wo ba ene ka ne panso ano no efe enti de ka ho no mo mpese mo be yo mo bu ka ni de ne ma no no ankora ho so de nie ankora mo so mo de nie wan peso aduro wan na pe onwe de ne de mo mfa mo ade so obeton so obeya ne dai aya papa de no kra de on say en nurse bebre say ha 2 rooms yentumi nka se mabusiafo enya bi enti mo de ha ye 12 no ma ko we di be ye we omo se wo mo mpe abusia ne se ba mo mpe enti mo mpe no me ho na o ka no na me hu say omo boa omo ani bre anya se wo mo mpe omo ani bre nti na omo ye saa de no na mo mpe ade a mo mpe no enya mo die o obi na abre ne ma eti se mo mpe e ma no ma che wo mo ade e de ama no o ho wo pese wo tena nkran ane ne fa nkran de kumase de so wo pese wo fa wonwe de na enesi wo no ho anwan wo so wo pese wo tena kumase akofa enya no ano no na se wo pese wo ton so wadro de no na wo de bebo de wo kumase so fa se kra mo ho we edi mmerasai enu anu se mu kan sase na we kra no unse mako sika na mu cheche ma wo mo no anka mu che dan ne kra ma wo ko mu de aye ni ye ko mu de awie sasias ni 400 million ko mu de awie was getting to not just a new but still mu dro na sika na ye sika ketwa enempo nye sika ketwa 300 million na ye sika ketwa Hey, enyi skaketwa na 6 years ago, enyi skaketwa. It is an papa mu na mo mpese mo babo bra. Eno ani se mo che. Wo so wo de anie, wo de wo fa 5. Wo nua ba ko fa 5. Abusua mfa 2. Asa. For 5. Abusua wo so fa 5. Abusua mfa 2. Yeso ye fa 2. Enye no ano no. Na nso mo pese mo ba abro nti. Obi wo abro chire. Yantina sentwan ya brochire ni na wo ye de wotina Ghana ha no wo so fa so ene sei wo so fa so ene sei ma ko nya obi adea efie no nya obi adea enya abusua adea eye madea be ma ya wote owo 38 years onya akola 38 years aso wenyini wari ya wokra menim awa wonware ne papa bre me pa cho fuma no omuni omuntoni yo omu peso omu yo omu wo se ma ko ubusa question bi ni nyina wo doje wo ka ne se ubusa ne se eja ankola mienu no a wo se aka no a wo mu hu ni asem no me pa cho wache e de omu de ama no ene de omu mfa ma ha ene omu mfa ma ha ene se se mu de ama wo mu anya hu se we na yes we do yes to omu ni nuanu mienu nkra ye de omu de ama wo mu pa mu misa wo mo na nkanu anu ya wie ba pem re wantumi wodi sese ne omu mfa ma ha ene ode me ne nam ode wo ne nam ne said ye sese wo ye no o ye eti na wode wo nam no na ma ko on kase nkoduru ene je so omu ko onko do ho no ko boso onko tutumu ni nuamu pa wo so metena mu bi adan no omu nyina adea anya abusua de o tom papa kwa ya wo de ani brafuei mo mpamu dio na munya nsem mo mankora bra ma ye bra esa yete ho ani yesu ni anwinwi eti da chi se nyame fra ye na ye ma ye chi ti sei na mo ba ya no ye didi kura ni adwini hu ye didi ba ko o ye di mpampa no ano ana me mpampa hwegu ye menidi pampa na hwegu papa na hwegu ehwegu me won sa me di kosua ne ba ya na me ya me nwanwa me di kosua ria na me di mpampa so me di me ba bna te me nchen enkwan yi wo mo taxi be for papa na ba kamba wa ye late da bi o ye late me catch yes sir na omo kwa na ye bro wo mo wa ye late nti no oba me didi na me di mani akota gate ni me say apietus me manu omo ye late wo school no me pesa me ka asem we wie ya be sa ba ho a me ba ya ye pepa me koko ada ya yes akora me baba ko wo ko no obaji
ni nua agoro se na abnate akonya ni obaji na agoro oni school bag bo maduane wa bo mi plate ni wa hie kura papa asemi nsu papa na hie gu papa ebi wo ha ye didi ba ko na me se mo cheche me ko sia ma me nkwa ene me pa nkwa me be sa adam ban ko ni tilapia wo ho me sister to bi di was that no e sister cities mento e sister cities mento edientia na ma ye we nyina na me dia pa dia si ho na me ni ho ne ko ye be gia e fi akantanso me sasa mai wo ho a ha me da me sama no me hunu se bi wo ho na we na ka sama wo ho a we mu da mu ye di mo chi fa yampon na ma ko ye di mo chi yampon na evangelist fa ade to aso ade nyam bi se Ghana woman mi niwa de for no ho emu be se 80% o mu nyina ya abro woman mi niwa de for a ya ba Ghana enkan wo akan mu asante mu chese wo mu ye emim esisie eye wo ha mabu padu wochi wo ade papa yiye de ye me yare se de ye di ade na nkasa no on show sa suban we na achirichiri wo achiri no kwa ne ho imashi ade no no te ho ye eye jese efie no mo obi ankofa ne de wo mfre no ayako enti wo ba ka hobi papa ka hobi ne papa nyini na bo enti ya dane ne dia ama simple so no na woni mene ne kasa wo chen ana wo ye stubborn na me say prove the enti wo ye stubborn mama ya mpanyi fo wo ye mamu ano se woni akwada ya ade na akwara ne di bem na akwara no woso no kakra bi a wo ni so ade sa ade no mpanyi fo mu ntie afekwa na ebe sori oh bible no ya na mo de akwa no na mo kan se hunu na mo ni mo jane mu nani before mo jane mu nani be ba no o kan no soro ho empanyi fo ma mo nsem kolara ebufu edi wa panyi toto wo sabo abrante ebufu e je na pese wonye ne papa eja pade na wafa papa mesra pa wo de aye beat wo pede amane ma papa ono ne bapani o enso ebra wo ko papa ni kuro mu wo hwe na japade so no bapani ni wutwa ni jai wa fa na nko bi chese o chiri ba ya oni na na ye aduma oni ni papa na nam ngura mu oni papa na nam ngura mu wo chiri na wo na de kro papa ye be sra wa we nya pa chew fa na japade ma no ni die wom o man na mra wom na mama sa executors no ayedu omu gina se munyina na mun executor for no munya ajapade nya mo de o me kai se so panyin bi to fom me kwa minim se me no de masi se me nkohwe na me nche ne japade na afi ne yire frɛ me se o papa se ni se no wayo no se ma me call court me ko ye ko court ma me order me frɛ nkola ni nyina ba ye ko hwe ajapade ni nyina de ni de wom me de na de ano na wie bibia ma wie o mu da amase me kom ba bi eye munya mo shakwa papa echira jo we besa wunya respect free wo mo echira jo chese bibia ye fe abusuan de wo mo ade wo e mara kasa so we de abusuan po de mo me fo ma de mo ya de o mu ti so ye wo mu ti wo nkola besa mo chi so nkron o mu nyina to mba bi wo mu bo mu bra kama nyame so hira wo so no ye do see say hwechira ye nkasa ade no ya wo de yo so mo nim oh ejese eyem kurase sam na wo jana o tutu ayampia ka de ye ba hono mo ye be frabo go wa brochire wadi nkwala na japade ba mo mu wo ba nyinyini won ko dodo hon ko boso on ko tutu wo fia na won ko mu nyina on ko tutu on sha se nkwa na kwere ko pam no eya ne bia adenti na jaja before as antipotitive mo ni bra japade esa too much ya mo bra mpam de too much susu ampa se ma se wo na wawuo ana wo ye japade wei na wo ma abusuo yi o mu se ya wo da samado a de na abaye se so de anya ma nko a we mema ni nyina wo mo sama ni wiase we be ma sama ni wiase ubusa de se enti dan ni siwo na essay no say wo no ozo o re say nya problem wo ka problem ni one seven fifty ana wunya ye intira se wo nua ne da samado a obe di wo yaw na sama ni wiase oh sama ni wiase
Wo bi o ka sama wo che sama ya chani ni so. Wo be kura fa se kan chano. Na ebi wo bi ase a. Na ka kwa we nka de be ya na ye no. Ya be sram mpanyimfo a ya di mo sise mo nhwe japade so anya mo dia. Mo mfa nkwala na de ma wo mu. Wo mu no maame, wo mu no papa. De eso mu ye no. Mfa mo ho. Mo fo ma de ma wo mu mfa mo mu bra. No mu ko manim. Nkwala be bra bo asesa. Ni nyina fi sa de wi. Bebri abo asesa fi se ne papa nua se on fa man ne ma me nua se na ne se wa se adai mo ma bra na mo pa mo de na mo nya sa de no ye na e man kwala no hunto wo o fa ho kwade atret no o shinti kro bebusa na kwa ho mane so a o shinti bebusa ye put threat so o pa ye de ne hye nsa wa gine na nya ye de hye nsa wo beka cho se wo dan a wo da mu fama no wo beka cho se wo fi a wasi mani bi ntirem wo se ne papa fie mini baby o ma ye se ya ma ene papa na oje kenten so owu ko ye ne mane sa o real honest ne ma entokwa efu o mu na mo wuko na nkola de enu na so nko antokwa ne ekunkum fa e de akra ni ni nyira jampanyifo bi nyansa wo mu nim no mu yes ade we to de akoka se akola ni so ade e na we stubborn we will continue to prove stubborn se mo mpanyifo mu chide mo ye ne ya nkola no be ja stubborn kukuru ni ja ya ka be ja obi ani ate o na wo ko ya funu ba ko nim fu we be ma we you good we you good na yo for you bia wo ne ka wura de ye se kan ba o ko tem na de bra wo be jin sham wo be hunu wo be jin jam wo ma be hunu ya wo twitwi we bia yenkwa be se ko jin jam ba ko da 0322498035 say we no nti o man ti kire ye the best at ya mo ye no nyina no pese wote 0322498035 0243114497 within the baby free Maa Akos ade nukun imo aho imo check imo baby afro nyina 87.9 Kumasi. enya me wira ho papa wira ho ama akola mi kata ni check fi ya tedi ni tike bitani ni yadine ashe yabi amimpe nta president prince la e won ya onu obi ade ni ya ka ni kura meka ya mechanic Cristiano akola no papa no mpeka sa omla no me sa akola no na onni ni dan ma no anya sa atuma be tunu no oni awonti nyina me da say asuma betunu ontimi enyina within the baby afefi Maa Akos ti ko ni na ti ko sa no ko pension wa se wo sa ni be pa so ba pa na ko ya ma eti ono na nka me ma wo ja wo mu ono wa ja pa de obi ti ti ma sma so ni baje ma so ya ma pa na ni mo bi asi da ma I mean ensure within the baby afefi hello Maa Akos yeah ni cha ko de yo so je ni ali asile to kan fo kamode so ja ya kwa ni si amafo de na ku ko be ti amafo ka o na mi adia osofika ya ni ko sa sem woni na aya kan fo na ka ye yes e kremo fo wudi so papa wu yes o di best ko o di fa pra yes mu tala mu ni ma atamu da o ti jama o na mo aya mo bible ni sana aya mo say misa na kan misa o misa enti ya na ko pa ti je do pa je enti ku na ko mo kan kwa e say ni ma wuye se ni ma ni e ti asi no kan but you wuye mi o emi e je o kan wuye bi le ke bra no wa di wo kwa haida dai no ko ta ni home papa na ka ti say ni am ke bi ale ko ma kiti kai home pa mo bu ano e ya papa me da say within the baby afefi Maa Akos papa bi original Naija papa bi o posto de to go sempre chascos caso que cania bega foi Abraham ebam na kafra mbamba de gampotia mekabi ati le bibia bra na to bi awo de saneti
Maa Akos Amaninchia Commander Mensa Prede police station or prosecutor or vote making Yavatan so big one telephone abaso. Maa Akos what you be able Namatia be sensible no woman and I said you are bobbing out project. I said never said in 19 and starting your movie. I be so penny Maa Akos say on your bay for on the Berman they can't play. Above any number, now me kwame and one kwame tea, number Pega Paddy, what you have from your bappany. Oh, check, wow, friend me. Now the Jeff gets my new swagger. And now must have been paid yourself. Oh, be who can be channel 20 years. Now, above any number, when I think I say Marco, and we share the baby be new or somewhere. No more suffer, and the work of Yam everyone from Jaco Court. It is just a man, in the veterinary. We have done my papa, you're before. We don't know what that's original Niger. We didn't baby a free. Mama Akos, good afternoon. Good afternoon, Joe. Pacho, Midiani Joe, Akoma, and do. Mama Akos, you send you on my out here. Now, who they won't. But I am a deep Kumamu Samu for the Maa Akos, Mijudi, Yone, or Baja for Minister of the Badamo, Movakan Kulanso, and your Majapa, the Yaman Count, why? Misha Joe, we didn't baby a free. Mommy, the best, mommy, the no, ne, and yet, mommy, and yet, two more men anymore. The BBI, yeah, brave. And every say, no, Mamencia, Dr. Kuanamencia, my present, and rather be I will be a Moakaba. There's some men, some Sanayana, the Bisam will say, before Pablo Kira, and Mera walk on no more with so no much now. Agene bone no we tirimu no ye kwa yintini and also say ye jasa agene bone no ade na ya ni ye ho sa atomu ko drop no se wa no mu buye ni ya wa ni say de na ntwie su eye nkwase su ba ne nam nya nkwase anam no atomu buye sa na sabi ko anya bibia ma wase a e say ja bone klo no di akola no se de no ana wo kan say ye wonu omle mpam ye no on de won na fie bi na ade ya sa wo ba bi by the ordinary DNA dear, one your mobile ha will be free. I didn't hear one brother. I said, the Pia said, the mammy, you never was a man, remember, you soon a very well, say, I didn't hear higher one, sir. I be before you, anything you ever know. Said Pia, Tinako Pontoja, no, you be also not 14. Let them be a will be a clear in a breath of us. Adam. Mommy, that's it. We didn't baby a free. Oh, Queen. Me Ray. Agui. Champonier. Did you saw a champion bluff in Kwamo highways? I want to put you down. What day? I go there now. What look at is a dine and no banana. Amsterdam, Michompa, Mr. Daku, or New York City, Mr. Chow. Now, Bakui, the best slow in Biasi, and the cry back up. Would be and collapse play with us. Who you say? Monsieur was here stroke with the battle. Stroke about 2 months in cases. So, I don't know what Papa will be able to pay you a Muamudia, the Namoyas and Fonzano. Ah, a Juba, I will be the video about the Belladana. One Crano, 1 month for a Bundia, 1 black one, or 2 Korea or Bam or Jatuanta. I want to make my boy and so. Let the minister drop a never quote. I'm going to show the body again. What is the body? Let us say a champion didn't be a free. That's a friend and a kwame. And I'm with a little back on it in the morning and Kumana. Pacho, you didn't see I hold you on with that story, you know. Why? Are you okay? That Let us say we didn't be a free. Of course, you give one your official. Okay, me never my. Okay, so guy, when you are 28 years old, you got some more betrayal for this visa. If you know what trauma upon the time in Indiana. Tell me, you say you are going to record that now, so call your you. Or tell me who you are upon another. One more, and I will be big car. Okay, before the woman, who are so would American who were taking. I'll hear the other way, Bogos. Let them know the matter of an hour. Somehow. 7.9 Kumasi. We didn't buy a free. Mediani, a jail to Bema. The Catholic at your lamp. Young cry. Maa Akos, Nami Sampa, and think, come on, Ma.
kadi banke rede en sam si sentumon pao yo be free en panyufo no mo ma no kura nyi adwuma na Maa Akos mo ma mo bread do o se afeso mo bre mo bibi na mo bre papa let's come na me come bo so mo chekwa ya so mo o mo so mo yo mo ye ni tente ma ne bre da Maa Akos min shraw we didn't baby afefri Bini ababa baby ofa kwata papa Bini aba ma so mo Kofi Ase no ta Kofi Bini aba ma me entia na ne black wato no so ase ne aba pani Kofi Ase woni Mr. Apia wo mo agimba mu eti papa mini aba aya ne e ka se ejebi wo ejebi ti ase ye ka ye de dada wisia ye ka ye de dada amra papa ne dampa mu so papa se no crazy nkola na japade no mbi nye bia in your 2019 almost 6 years in ye the wo je japade ato won na ebre be wo be say nya 20 years and say no watch am papa mai bia na yes papa no se bi wo do na japade ba en wo ko na se de wiesi japade nyina ma ho na de chena wo kranti afia ini aba hifa na obegina enti se ye papa no we anya bufuo ena enye bia nkola no eye wodom ya bi wo mo japade na ba bi wo mo papa so bra so ade ena nkola na hwehwe se bi o se wo ni ho a wo ma na be pre wo japade se ya nkola no so wo papa ni wonum nkola so na be pre wo papa be japade enti se papa no efi sia de ano odin eti dia kola ni die no ofamom na asundwie emra busuani mu me da atimi ni aba ya me so fa kwata me fa de otwa to okra we didn't baby afefri Maa Akos yeah catch them papa me catch so ma me papa ma ni na me catch yo timu yo okay ya catch this year ya ni ma ko obi na bi catch ma me kaka nsemba ya papa mu ya throw eyi asanka sa Maa ko me bisa se eyi asi ye da ho no ni pada sa ni ya wo ya tu ni ya de kwati che Maa Akos ibi bompen to be brebia anam penso mo no mo ho o mo wesi asasi wo ko me japade mu o manwo a japade mu guso etie de kona o mo nri o ma de ba no mu ko ja ho na wo be ho so no abaya odan wada ku say so no mo no wenti o me ti dan e na bu so bi me pe e na me na yese to ndo enti da wa ta asasi ato eti o a anase ni ba bi ni a o mo ba twenty o mo so nko mo nko ni pa bi mu ase again so duba obi awu ni mare japade aguwo o se mpene ma si ho kwan ene nkora so ni nam french ni do se vagabond no ni nem ni obre o do to onu yire onu ba ni bi de to no ho kire no o ma no wan siri mpo e fa nto gani ni e ti papa fu na o mu ye sa de o mu nyai e se ya so mu nyai to mu su ba ne fe ana me ma no so ma ware na omuni ma wo no ma dai no awu ho nkwala no omu ti so musu boy mu na temu bo da hot e ma wo omu ti so musu boy na nye omu biye ni e atri me to na ni ma so do na nye ya bra omu ma mu wo na mi na me wo mo na e di so mi ma ko mun ko mun nti mo obi oba wo ni babi o wo ni bia no omu di ni ma po information mo mun ko dem e le bo ne enye enye medase obuofu pa metiase me krambo ofu pa ate ahaya Akoma 87.9 FM nyame ya adom ochira ai dam bolo ka wajimi abodam nyame ya adom ochira ye bese ato aso case we me interested ye be boso sa ye me we abro na mudie ne mahunu sa no papa ye ne mo de be feso ye ne mo de be feso ate I suppose for neighbor omo basisia Apomudin eye japade kese enunti mekanfu Kovi organic tiger nut powder e dia ma obi bia na pomudin ehia no eye mai mu atadwe a yeye mekama enfafa wa bia enu eniane nyo ayemu ma eye manipadua afi calcium